Yang pacang kepancorane bos-bos iki. Kini paunukan ayune ayu tanpur sidun harga semita mana apa mahawinan dewek ajine memelat pejalan ayune lamunan jane ada dane syarat buin lakar takonin aja marep kapining dewek ayune rasu mogogeswan pejalan ayune ayu anak lakar kijene yuk kadi atuh titiang sane wae. Titiang pacang kepancoran iki. Mugi akeh pengangen titiang sane daki. Jantor jebos mandan. Nih. Api niki. Aji nombang sing dewek ayune. Lakar mau bersih-bersih kamu kedukane. Nang melangi ngakeni. Kadi rasa konen nagi de sangyang baskar di pati. Di supane galang tanah. Aji nomang sing ayu lakar temu kedukane. Ci, yen ing malih bos sampun tengah nyalit mana titiang jantan akeh narik goreng pancoran iki. Pamit nang antos malu we. Begini lah. Ada dane syarat lakar takunin aji buin marep kape yang dewek ayune. Ne unuk pasang ayune yu. Ien kena hang aji. Meh mekir lekat pi anak ayune. Ayu setata ngempet tanpa residon nuturang paunukan ayu marap kape dengan tegak ajin ngin sujatene aja ayu ngardi aja ayu ngawi rare ya to manik kane kadon ayu ngin aja ayu ngai belengan ayu ngin mana titiang napi sane tak kenal aja boyo sampun mewanti-wanti titiang maksud sampun aja nak enek pesan yang dikiki baji. Ci, sane siosan tak kena. Yuk. Apa mahawe dan aji cucut nakunin paunukan pasang ayune. Yen please lantas lekat pianak ayune. Nyen kesungguhan ngepinak ke guru rupakan yene. Dan yang ngerupi ke rare ya temanik dan kadut ayu. Ne dan ajarin aji. Pangsing pianak ayune. Kesungguhan ngepi anak bebinyap jadi aji liu sing lakar ngeraos marap kapin ngayu bena cepok tuh aji mah pengidian marap kapin ngayu si nyanang ayu kebangan marap kapin dewek aji ne nyen sudah jen aja ayu ngai beli ayu nih nyen yuk dene sapun iki napi mahawe nanti tiang tempat goreng angat aja dan yang di pradene di tiang uningang pejantan jagat aji pacang urut kiri-kiri jagat sane tohang titiang ji banyak aji sanetan pedoso pejantan itu pacang emasin padang doning kadi punika ampun aji jadi yuk yen ayu lakar nuturang paunukan pasang ayu ne dipetak janu lakar emasin bumi ini dini diwili cido lakar emasin yuk wah yen kini mirip yang san keririan jelmo dan ajak ayu ngai belengan ayu. Mungkin keririan ini nyucuk langit keririan ini. Haji pinako guru rupakan ayu. Mulu aja kalau perang belum marap kapin piana. Jelek aja ulian piana. Meluah mas aja ulian piana. Nyen dan ajri ayu. Nyen dan jejak ayu. Tolong marap kapin dekat aja nih. Janji. Ya dia sapun api jantung. Tidak tanpa jamuningan. Yang tempat yen kene atur ayune marek kaping aja keresepen aja nih ne mulo ayu ngalih jalaran dot memegat peramu ngajak dewek aja nih ketunyet oh ya wenten tadi kuning yen sing ketemu diangi peserta ngempet tanpa presiden turang paunukan nih bener ningen aku titiang sane wawuti sampun aja uning sure hayu duan pianak aja nih sinunggil ijo menjang aja kaping tersenan aja sama pianak marek kaping ayu uli cerik aja meding dewek ayune sakawalo tekanan gitu dong kene pol sene iya cicak hei anak
Yen namun tu medasar wakil tuang raw. Ngasap wakil mau marap kapin ibu tan presiden nampir raw sanak tua. Jadi kena. Latar yang bisa nanti nyakitin tiang. Aji tentang ngaku dan nanti tiang kadipun ini. Wakil tanangan orang ibu tanangan marap kapin tegak wakil ini. Pinaku mahu pateh agung dini tidak kaduli cita. Jadi gini. Pangsing sangkan yang dewek yang ngabel tak ku mendini. Kuat. Mau kuat ibu cicing. Joning sampun pemutus kayu naji kadipun ibu. Kau jadi yang bikin naji yang panjang berpangin. Kita. Pangsing sangkan yang dewek ini. Ngabo ledak Surik pertemuan ibu ini pertemuan tan sinang askara Junta ke ledak wan ibu kumini dulu gitu Pangsing sangka yang nyai ngabo ledak Bukuan Bukuan Ledangan ini pajang nasib ya Mengawen tenangnya di biang bakal Dua-duaan pengangonnya lakar ideh nyai Lakar bekalang nyai Mau kejang cemak pengangon ibu ini Nekatnya kena lakar sampah Tanukul di karang sikut Bukuan Bukuan Kemudian ya kene lacur dewek tadi manusia. Uli lawas wakil ngardi dan madan melah ngentasang dari madan subuh karmo di kumine. Konden keruan melah tepuk ke dewek tadi manusia. Pianak dewek tepukin ke diahparan buka jani. Rasa ngangah ulu nangan wakilnya. Yuk, majalahnya na yuk panglah-lah yuk. Presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja nayune ngwalasan sakit aja naji ini mawet jadi aji mesemayu ngajak dewek ayu nih ngin jadu jelemu bani marap kapin tegak aja nih berita kali itu aja lakar ngelarang dari madan dharma weji dharma ning pengliakan pendistanan lo kenakan antos nih presidonya naji lakar ngwalasan sakit aja naji
Budi rago melalui ngajak timpal-timpal kadene rago kengken ken kuranane Budi sing melalui kecewa kena cuma nah biar ketu ja anggap kan ibu bajang sagat yang kemarga kadene rago bajang bakatu maan belantas amplung-amplung di jalan enak cara jani biar tua asal gaya angkal benak orang don suno don nes don kacang don kuku artinya tuh ne tua laes ne bajang sing kelaku kita bisa apa dana membawa diri ya beniraga bisa menyerpes diri yang penting servis memuaskan artinya nyak benak runoi ragang lemasen dong yang melajahin anu iya di kengkena po ugas ne ado benak runo melalui mulai kebenangnya raga kelerainan kelurin gos lo nang gos nang udiang mai melalui iseng kete melalui iseng itu sedang luang masih lan tiang sengalah busong menek lan kakek tua maka tuh aduh tiang bisa sing menek mok gitu ya naik orene ya carane menek kakek tua bolantas gitu iyan menek apa moren mok menek punya nyuh kakek tua aduh yang menek punya nyuh gede-gede bisa sing tiang gitu ya man menek apa bisa menek tubuh gitu aduh iraga anu bejelek bebayu bana menek tubuh itu tubuh apa yo sing itu kena maka itu anu nak nyomo nak tegah-tegah kakek tua masih sing menek tubuh tiang bisa gitu menek punya nyone tegah-tegah sing bisa gitu menek tubuh itu tubuh apa kakek tuang tubuh mo aduh iraga kengken mendek kayu ya Budi sing bang jelek asan pakai to Budi bang nyanan iyo bang yo sedang menek ayo yo teko somah aduh kengkenan deh Budi sing bang bekadong yo didol coba tak terpaksa bo anu nak keteko nak ketuara jajak bang bodohnya halo coba jak kewah asane kena ngerasang subuh lantas gitu nesi nak angon kegonyakan ingat petugasnya bajang runo ngajak somah yen pidanang ke raga metunangan kadirasa noleh sing juari yen jani len bajang runo tu patuh yen neloh makita ngangore nemuani neloh melalui si nemuani yen nemuani makita kan neloh nemuani melalui si nalo angkal buat laki perempuan sama hak neloh pangtain didorong nemuani pangtain betean nang gitu ada kewah mengenal belantas gitu ingat bo ugas somah lah melalui ke jumah raga gitu nak sing jumah sih yang melalui yo ke pancor-pancoran nih yo ambil nggak bersoling iraga bo manyus lantas ditukar ugas manyus itu melalung yo sedang melalung yening maclempong bo ketukar mara toleh kamang bo kemang rampe lantas keto sedang asik apa iraga anak kengken aku teng apen kambang ape kengken masih sing ada nak ngintip sing itu kono sedang asik apa mau kebang kene di ngoh bemunyen soling dor pancorane na la 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 keto bemunyen soling baka to la 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 le la 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 maka to tinggal pemunyan soleng kete raga bacak sepan bano awak melalung di tukade Budi jemak kamen jo jemak celana jo kengken pun apa teh ben ancetang ben kenapa ben ancetang ben kenapa kengken pun carane itu ajak lantas belab-belabang ibu pura-pura biraga sing nawang ya ada di itu sana. Pada iraga cuma kening jenas nih. Ambil yang bakal
ya kaden iraga tanah sing ada ya ditu. Pemuputnya kenapa ditu saya? Mata cuma geneng iraga. Yang makeneng bangsing ya kena, ya bang kena nasnya bulan naten na sige to. Ya kau kenyang bo. Beli bagus dong pirak angan. Beli bagus dong pirangan, Petrus nanti tiang reng beli ya sot mageneng keto meme pungkat bepanak nadur pancuran meme dewa ratu dong bau lian gendeng irago ya pinsan kengken kone carane mumpung ya pinsan irago yang ngalengan nyemak kaman nyemak celano nyangan ke jemak pakaiane lo kan boyo sing boy ngot ken ibo budi jemak lekati budi sing jemak ulian irago panana mati terus terpaksa bo jemak ting tengong sing pelot ban begitu pae dabo ke jalan asake kengken cermai cicing oros boyo oros abo kasa beli ingat nang rago pakai tuang ingat boyo hijab slep tawang ai rago ngulongen begitu jak sahaso yang kengken juo tawang ai rago meme ai rago tau bajak sing sap kana riwayat itu kewalo mirip ruo binedone sing nadi palasang pidan iraga liang jani nelahang sepotne dong dewa ratu tiba nang kudang tiban masoma kayang jani sing maswang cek apa yang ngeranang kok kene toreng lantas yen sae hang bobo jani iraga nu alap jenang ngen kemargo adena sing iraga tuwo ne basoma kengken cari peka yen kemargo iraga kadena sing soma ndo kadena ngajak papo to kali jani to bangun ya tawang ya masan rerainan iraga ngeteng sak pemakae bo lemah petang nyemakae ya jak memelut gaen bilang semangan dulun nen beli bangun beli ya diaton beli sing lapiana beli tiang sing lapasang kali sini kok ketuang kude lang kangin ang makipa ang kau kude lang kau makipa ang kangin lemah yung rai banget tuh yang kene-kene kuno jak kalaliang serok nasli kemudian tokat sangat ngerambang barang bangko gitu gini ada ya dia center nak nyerok jenong coba tuh jak bingung kenang liang rumah kok kene saya salah tampi pasang nih lem ya dua lem ya kiong kemudian ngubah jelas mau makanya bangko begitu jangan sudah tanam masih hidup maklum hah sing kenapa mau ingat yang munyin tiang mumpung somak lebih kan molas lemeng tuasone anti-antiang bangko kaden intip tawang mau aduh kengken nang itu anu mau enak luas aku ketekali takonen ben mau kemudian das lemah he megerandotan nikul tamah nyelet arit ngapok keranjang ayang liun ke gahe di tegole ketabane men kali apa ne kan mulih sabja sawiya maro melipat ang mulih ketabat ya dadene gus nak undiang main nek memisi mau tanero daden uling tuni ngati-ati serep ubet teko undiang adi ben misi keto jag keras bang sing ngalang mulih maksud lo kan tadi barang serep nih ubung hati-hati keto me mapi-mapi gen kengken deh ini bang doe ngalang teko kurang nih sama sing cuma to pedang wong budi singnya kelihatan tekan ya kena lo ratu monas lemengan tiang nuasone jak tekan kena gos ken ratu tekan sana kon layan bakedulan
dia busul enyok perjalanan apa batis yang ngenyok duit. Hah? Si nyaru tadi nak len bro. Layak kan basahnya. Barang dipisago, ilit-ilit hati-hati not boleh cuma. Ingat-ingat ang kulo awan dan pakat masomat ken kai bidan kengken unduk kelane. Aduh, kengkenan itu noh. Keliang Banyar, keliang dusun perbekal memenan anjing atau angin mulai kudu macang. Pangjuang ugi duganen tuh ingat. Ingat. Aku beling celok kotokan ibolan. Ingat-ingat ang ibo. Benar. Maro pengantinan ajakin mandus barang kepancorane didong mau beli malu kengkene yo jelas lang maluan ajak ketukade masih boyo dahyan ibu corah konden bulan ketaro celokokan buat tekan kengken sing gede enang beling ane tata tutup we kan kadut ibu sayang jani pelokotokan ibu sing dading lah panak tawang ibu widi bagat ulu tuh yang ranang tiang tenya yang lah panak oh yo kadang-kadang nonton kena sang pengengalang juang beli tuh. Nak ujang tumen sama payas ini. Dading sap tumpak jani tumpak. Tumpak ada gini. Yen magaharapan ketegali tidong benar salah ken widi besmumu jenunat merta. Ibi mesepan-sepan yang alang sani kalau bumi Tebian tegal ni kaja kau. Suro limang lingsok yen apeng lumbeh ke silo. Terduduk mumpung semengan nyanan tengayan deh sudah mene metanding Banten maro maturan ke Tegal. Oh, nana yang begitu lautang yang ngalengal berjalan. Yang jelas akan rakatang Banten nana. Banyak pengseredan iraga mau Banten. Delo kena beliin gaya petik jemah jak dua nyanan di pawon kadau. Oke tuh. Oh, kene walau lamat di teko banyak yang jeung abang kopi nah. Saya panang rodok yang ada beli melipatan ke Pondok Boyo ngong ibu. Oke tuh. Oh, nana yang ngalang sing maluan payung darah. Ngalengan abdi nah. Ingat ang dosen lo ina beli sekali nah. Selamat jalan kan benar. Nami si kitau. Anu mik kapuah kan nah. Mik. Dong tuh. Jalan benar. Nana yang ngeling deh. Kirin gume apa ya? Mirip biduro desa. Uwa gume anak dedane pada rarut ngangin kau. Omone jo halase rasa bibuane. Kanci dua lebih selain tiba ni dewek memonok jak dado jak somah. Biasanya juru boros ngalih beburon ke tengah halas. Sing ten adong liwat. Mikirin bumi apa sekan uli Tegal pegelaan tekan. Yen kudu apa sengkalo nak dini di kengkene bisa mati. Di dewek sing tau ken nunduk benekar barang ke taman laro. Isang delo ken nyen dia jatin ini.
boten titiang satu sama urip. Toning betagong yuk dibayar desane di benen titiang. Aji. Ampura yang titiang. Biane titiang. Ini sekan tekanmu nyiling dunia. Lubak nyakitang prano jadeng ngwing-ngwing. Jo ya laku apa subuh mati panak najat ini. Di kendang rago bangun jero we. Ini dajanan laku mendut kan ini. Long Subarago ingat long. Tepukin ragot ya, anak tepuk. Kalau pengken ni dia ya goyong, jelek bayu jelek. Wi nang benah hang tak tegang rago bennya nabut yang tua kene perut sing pendiang bangun rago. Wi. Tak terang di siang jare jero mewah siang. Kena ban rago ngingetin angin kau kena. Do kau hadano ni malu, ni puri, angin, kebot, ni kelut, do kenawan, ni kajo. Oh, adik-adik kita lihat rago. Wih, ulung ni. Oh, di siang, tekakang tiang, ge belangi, ratu, pedalam tiang rago. Ingat rago jeru, bagian kemudian. Payu ngapa kopi? Payu tang panas tang payon ni bos. Weh panas kengken. Kene tingkah yang benar. Iya ratu salah tapi. Nyaru. Ketegale akan mempayat kerenyap. Ngelah barang baru. Barang baru apa kepetan? Aduh memang sengkalau. Sengkalau kengken. Weh ratu kau kira? Hah? Nah, cang babang nok. Ratu. Nak kengkennya kalau kamu munyi Yen cang ati sing nyak beleng pan beli. Nya nawang den Nya nawang kengken. Ibu ngelantang-lantang ang pun satu kan. Kai metakon kene bona. Metakon kengken. Saja ni dodane menungso japane bisa ngai panak ngai opo saja. Mayan cang beli bisa ngai panak, to bisa to beli ngai beleng kan. Nya ngai. Beli Kira tu celangan bungut bukan matan begam nah ya. Adeng malu metakon wi. Mopirian pensing dadi beling yo dadi. Yen dadi gawe panah me adonang lau ko cungih kita merlekat meremas kerpudiang. Adonang lah panak lau ko nang putus muani makajang munat nilu lekat ben ukut ben ngecocong. Dadi gawe ni kita cara unadi. Yen beriman pasomaken cang. Kemudian Uliang kira tu. Tadi rasa bangke yang jangan terima kererapan cang. Dal cangke niatan nemu hidup-hidup. Adeng. Meme jeget, coba beli. Jangan jeget. Adeng ngaku. Yang berjeget saja cang jangan liang beli. Weh, ni anggot notot bungut boh. Tinggal malu munyen sok mati dia nang repeng. Weh, kene unduk kene. Imene sing tulen melipatan kepono, engal-engalin menggarapan di pawon, tumpok jani pangselit dan payung mebantan ketekari. Konen doang hinakan man menjalan dingah pemunyin nak ngeling kaden emeh neng ngeling, uli tegah lebat kane.
sekanan kena jen jajah. Kira mau apa ini teko mahi dari meling-lengan peraru dan jenenge gumen jadi bisa kita kena kae. Mana? Ya kardini siap munyen lengen sing ado dingah. Laku Mati jenenge kita kena. Kat dini badini di dongo sawah mejujuk ya bungkat. Pungkat. Bungkat sing inget kene ba. Saya ingat kini boy ya. Ha. Pakso beli lah nanti saya ingat. Aing gedean bayung somah koa. Usuden pagelangan lima. Kengke. Nu makabatan hidup. Artinya sih kita kenal. Marusun di mana makabatang lima yo. Begitu beli makabotong bayon beli. Si liwatan duit petang boy. Man kengke. Itu dulu bangun tas ya. Man. Wah ya koyok benage pungkat. Bapak pungkat. Sakonin kena bangkangin kau kaje kelone jero-jero. Di kene jero ayang koyok ya jadi kekang di siang-siang bangking siang aku kita badia. Jadi beli metakon ke iba. To menuso, ne menuso, ibu masih menuso. Beleh tomah ibu ngelah kado kemenusan nulungin sesamen menuso di Tegal belai kalau yen mati nak ini awak tin tahu ke nunduk ke menurut gede. Sekarang saya yo beli ngelas sepala ini. Ada ngana. Maksudnya nawan. Lu kakang uli di jauh paden. Nah cara jani kalau berlewat kento mesuwe aku truno. Sentuh ni jejang. Deng awak-awak kang do salin arso salah tampi itu dane bertaruh. Nak nek itu ke, jangan nak cinta ngajak beli. Apa? Ampunang niko banget. Ayo nenange. Nah, tiang mulo ketom mesomah uling semangan tengahi kengkene di pedaman paragat uyut kan tuwo nak mulo keto pun sengak kangen di subuh tuwo mau balik cerik nye yo melit yo petan timpa le sing dingah munyen lah nek kenange dingah kok sira takonang to niki iya dong kan awak wi bang jero nawang matuan tiang. Aduh, aduh mati aku. Napa? Aduh memang kalau. Dong pakai ni jenang alap matuan beli. Apa kedinga? Yen coba basang kedak cara munyi neme ne papas ding ngel-ngele. Madokan ne berak-berak ini menek laku ke polo. Awanan sing dadi angon mu picungan ne benak polo. Apa kedinga? Jak sekan kan tinggal camunya beli. Geng. Nak ada medakon. Seluruh sayu akene tak siro nika ajak rago. Oh nika dak rago. Nika matuan. Kopi nyame. Yang nak muluk itu sai-sai akan semangan tengah me petang di perteman seragat mendungkat nak mantua gen gitu. Oh mantua kan? Di subuh tua nak biasa gitu. Ada kuping jaya usah. Donyan sebatnya tiang metakon kan ragu aduh sing kena tiang kal ngeberang ngung kabang nyeluk ngepatang pang tawang bumi jelek ragu somah ragu sinau niagan legenda ngelane matuo sing teman ragu tiang kan pakai matuo mati matuo lo mani maro juangin kurang naik ipah cerewet jenenge ipah tiang kan paduwe oh di dia nau somah menyamau man mau somah ti jauh jero yang ini dan maduwe somah sing lah somah basang rago gede ni nak beling apa nak boh niki tiang beling sujati oh sing nak we ang kaduk wan cara ibo ni mara gumi soleh emene jak beliin petek lebihin belum dasar tiban bo meh pasasur tiban agen mesomah lebihin tiban tengah tu makalakalan maro ingat bermaya hanggohan bahas angkan celene sah widi widano nurido sang sedako undang banjar meteri saksi pedau megimah ai panak tang lemah sing bisa ni sing ngelah somah nyak beling lo sing soleh dana bingung bener aduh nak orang kalau yang sajo yang sing beli sih nawang untuk apa cara kambing ngebuang poso dangan jen di bongkol tembok ay kluk-kluk melenong banyak kok nyak beling oh tak
Takon deh. Apa ketakon? Dalam ya kok. Ya mun dalam apa ketakon? Nangon. Iya tuh. Dados tiang mataken. Rago peleng nih. Iya. Subulik kuning orang beling. Anu angkal beleng nih emak kosong dah. Kue lengah. Kalian sing nakon nang gitu. Aja beling orang marah cara kambing kosong. Wih. Lebihan ben ken makosot. Yen mejokan ya janak mu aninya ya beling ngau. Lengah. Cara ten beleng tuh. Engki emang iya nak beleng gitu. Yang kangen ya dene ken rago. Yen sae kang tiang dugan somah tiange metuh amun tuh rago jani sae kang tiang sandingan dini apin tuwo madan tiang pemesawang lamur liat nu tawang tiang ne madan melah madan jelek nak jegeh kan sangat rago ken kurenan tiange Ada. Nacang pemerasa kan gobo jelek. kau kemo abang munyi gitu sih kena beliau Aja misi orang. cara mungkin tiang maro kebahagiaan rago ngabo kejegegane rago ngabo cara mungkin rago sing lah somah tas kene belum ratu jadi mudahan san barang nyen patut nyayangan kebahagiaan rago nyen patut nyayangan kemenusane panglak idodane yen kene kemargo ngelodang bilang dingoh nak ngoto jak timbale kaden nyem semang raos sang rago. Aduh, nak muani bangke itu apa ya barang mesin lembang-lembang ngedita muling semengan sab suryo sing awang awang rago apa adane nih tungkat nih ada nak mau sang cara tungkat kepetangan kita naik nak kendut bakat kelecokin nak ketain cicing tain sampi mulai membalik ke makang iya cedok umbah ngusap apa bakat ugog dunia lain di kene rago kaki hijau kelidang rago ambah lak hati tepuk ini kan timbang-timbalan aja pada baca tuh sing dalam rago adiro ini Yen sapune kerapu. Jerone pas banget nyenggo hampiang pas mudahang dewe. Doneng akeh can mapawesti kadi mangkin. Belengkan pesomah. men rago kan di kene nak Tiang koyo sangkane kulure demek. Winan wentan titiang kadi puniki. Sangkanen titiang kepaksa. Ada. Dan si danduk titiang melanin si kiannya. Nak muani apa ya tuh? Nebo nak muani tidak mau bertanggung jawab Nebi. lemene Hah? dini mula nengawi wenang nita bumi kelawan isine ada emene beli mulai do sang yang widi ne merago tita megimah ngai panak sing ngida rahayu bin pada paras paros kena demen done nak sing demen paksa jognya kita Tuh sebesing kena dari penblis. malu puri mirip pedakon yang kena rago di kena rago nuturang sang kalo bantang kaneng kepako benak moni nyanget-nyangetan yang mendalam rago jatine nah bang melah bantiang nyatu kena ragone jatine nyen ragone Siro dadosne. Yang saking Wilajita. uli Wilajita Okan. bumi Wilajita kaden no kawawa banida duagung Kunang wadana Kunang watu Nggih. menerago uli Wilajita nyen dadinya ada Okan dan Gusti Patih Agung iriko yang jero. Sadene. Ya yuk menggunakan ini. Saking kian yulo. ayo jaga ayu kita bapo metakon nebah ragan ayu ken Ada awak semayu ayu. Kagone sira. nak bino sing dewe ayu ken dewe bapo lat pengabih masih dipuri gondang waktu Nani dados pengabe ring gondang waktu. Muwing keseane sira dadosne. nak kandang uling truno bapo madan kita ayang tuwa atut masomah kelantas sing dadi ngelah sentano Nggih. bapo
Dani Gusti Patihano. Gusti Patihano, Aji. Yang rapin Dani. Naping kudo nyambat gitu acem. Bengkian apa? Iya nama. Medukar bangkiang. Gusti Patihano. Pengabeh ring gondang luar. Oh benar. Ji. Hah? Sedereng titiang uning. Aji pengabeh rike ring gondang luar. Ngon yuk titiang. Angop titiang. Ningoh opti nering jabo ji. Ben apa? Aji kocak entale sane menjalan ji. Wan kawikanan aji ngamong agung iri kering gondang luar. Gimana mangken disampuni tatasan ke titiang. Keceluak yuk titiang. Kelangan apa? Ji. Ingke. Aji harus pengabeh iri kering gondang luar. Kan aji naonin mata ring gusten aji riko. Lungsuran sane tunas aji harus napi kemana? Harus bacen kemana? Karena naonin harus pekayun nak kedik. Wastu kadi punika parilaksanan agung gondang watune. Ji, yen sapuniki teh tingkah aji. Tan bino yuk dikadi cicen borosan aji ya. Mula betak basang aji kemana? Kuanten aji ten ngitung sapunapi sakit jat masiosana. Tuang somah wake. Hei, dongkang beleng ni boy. Sarek kita ni boy orang. Kemudian barang pati kacau memunyi. Jengah pasangnya ke tuang somah. Beli suk semua. Emene merasa jengah ada matbat kurenane cihnane mene sayang tersnoken somah. Mirip ibu ngelah pengerasa. Ya namun to somah wake nang pitulung kabeh ning ibu. Ibu tengingatkan ibu kan bini. Yen sing somah wakane nulungin ibu, bangke nyeleketek. Wih, sing dadi dana seluk adana subul pekidiang donteng anga. Kaden ibu jejasan wake bangke, ukurasi bone maro. Takonen malu somah ibu netona. Ada kene maro, wake meswako ngide tulung tekeneng somah ibu neto. Dayan bo sing bang. Ni dongko beli nak jatene nak sing ngide tulung nak itu tulung beli. Kudiang ngide tulung sungkul sing inget kene ibu. Wih, cara raos beli nak mulu wenang. Beli nulungin sing ada perihang, sing ada buatang pang pesili no petulung ni. Ubo sing bang do nyak-nyak kemo. Awak tuwo pati kacu angau cara sesengak. Yen dia punya pantos gitu nake mau sang harak tua berem gitu inem. Awak sing kena ye nyem punya barang sing gede nake bumi. Abo tungkat deh. Yang ngajak jengah-ngangah kena tiang ngajak tu abli. Yang tiang kadilasakan awak beli tiang sempati. Awak masomah cara sengak sekah gelak. Nyen tunden ngabin, nyen ngajum, nyen nyun. Namun aku jelek ke barang gelak. Kalau pas jelema bajang jegek mang munyi kita. Ibi puani sing dadi leseran tuh deh. Jani ngerejat kecak-kecakan bayu mebalik. Cara cele melas balung mirip ngerejat aja bos. Kalau mirip sing kanti nganggah kernimpalin lemetuk. Oyong ibu ini. Hah? Sing nyandang tebet melas omat dua. Den malah kai masaut nyautin petani amun togen bakal liabannya main loken kai di tengah alas hah? Nggih. Amun togen penara ibu apa isine ketopang makejang sing melipetan kai ke pondok mayah dagangan bawa hah? Togen bakalnya cara sesengak Bejantan kenian tuh kaji. kena sampan kai nimpalin semakan petani cara sesengak sabarang agemel kepasih kan diumpahnya dinguang petan kicuo dah lebih selain tiban kai rarut ngai pondok di tengah alas kalian kayu wirio bunga sadio motak kayu ini di jeruan laksan rencang pekanel dane rakrian anom jeron dane lung tangkep lung ambal mempenal jabo pisan jabo tengah menggelung agung mencandi bentar jineng tongos kai nyepel padi memperado kang tawangnya mekejang kutang pelai ben kai
kesela metambus pantat kai sai panginawang jadi segala sih ban sing peluk ban kai ngangon jelek bikat kucen kai ne sing duga ban kai ngatet pemenusan kai ne nyakitin banyak kai bepreh mungah bepreh dia kan nap ini ngahorto dan erakliananan walu ya keropak ngejalan lamur matan kai tua nu sida ban kai ngonek suaran sastra de madan salah de madan badak dagag je nyai di lemah aneh paban ye bani ken ketuaan kai apa benai bo bertemu ken kai di tengah halah saya jujuk kai mirip not kai manusia bikas kai kena hangai cara satu cara cicing borosan mepisah go kai dak baran di tengah halah saya Konen aku ku celak petan kai betul. Ulen muncuk kukun batis kai kayang kemuncuk bot kai misi bumi. Beli. Suhut angamon dosi. Tiapen sangat tiapen dia. Yo. Si Ayu masih beli tiang labi anak. Salah tampi Ayu bang apa? Bangun. Pasti kacau ini dia maksud. Kita pun ikipat ke pemargen haji dan semua orang diangkat. Doning diangkat doning kebiasaan ini. Sampuraya. Donyen salah tampi cara raos bako maror. Selain tiban lebih bapor harun. Sang jeroan bapo nene motah ne bunga ne wiryo tegak bapo lan dah lemang bapo ngai bang tongos bapo ngurugen pangsing melahat-lahat pangsing mekedus bone bapo tahen sadio ayu tekem ayu walu yang ngebet mangunang awanan ada ayu bone berak pesu limunyin bapo ne yo adone melet dawang bapo adi ayu sangat salah tampi dugan benar-benar bapo metakon luwung dingah bapo pesaut ayung ni kengken jo caro tirtening tisin kena bapo si subane bapo ngaku lan pengabih di gondang watu mesih perajani masalin iya kening dah diapi ngendih mur-mur tangkah ayune awanan salah tampi apa sebatang apa salah tampi yang kena di ngaburi gondang watu banget kawin di tiang beling kadi mangkin ide tuangum ring gondang watu sana memaksa sekian di tiang Sing suwut-suwut di demen aksanakan rapat sing bina sebat ayune ken sakit atin kena bako kalau lara pane jalarane lenah jadi kini betena sotane ayu teken mai jenang widi nemuang ayu ado karojo ado kantenan nyamo berayo yen semetonan karale Kau mandi murang-murang lampah mana di tiang di murang-murang lampah man seneng beleng kene aji seneng kentut tidak pelan pisan mangga ini warga di tiang madu ngawenan di tiang ketunjung sering tunang dian sing uning sakit jene nak ngeden-ngeden yen di tiang madu mejantan aja di tiang baca kampung benah cara munyen yo yen yo wikan ajen Cina dan salah tampi ngamuk tas kepuri sing kuangan awak sing mecelap ban batis si anek metingkangan di pemedali bo roncau ken pekemit jani kene yo yen ruahnya ayu ajak bapo di pondok bapo ku mentos laka darare ben pidan sing tidak ban ayu nang ajak bapo mekentel atuh kene sandu engelan laka aduh ji pasal ponik kisahkan aduh ji yo katu bapak sing kahan lupokin nak kini ubangan narare tunggal cotan katu mata pang ada tulisan
Apa bisa me pengenikan nak lingsir bidekat nak sing ando bobo ke bawah mertu wisio mesanding sai-sai dewek megongang pari sel-sel sing ngelah pianak nandak saro ado nak jerik ngabo belingan tetu dugane gelur-gelur di nadah yang orang basangnya sakit bu ibu bayu maro ngenah tunggal rare kengke nang kone jani kelah tomah sing ten mesuang nang cecak tiang nak kemot tiang beli apa mareng ngenah tuga tu ke kemot ira tu agat sing mod ada nak mau sang nyandang kini jelek dikasih bane awak jelema lekat mekedang lekat membuat gitu nah orang jelek nak lekat iye kengken satuan nido sangaruna kengken mora tunggal bau nido gen ko Prabu Pragat gedho kedaluh ken ibune ken Dewi Winata begitu tunggal lekat aduh kan ini tu artinya sing dadi maluin pekayun nido sang yang tidak gitu wiwi mene bepandosan memena pun pandosok gedeh netu budi nyok saja nanti ya urogen aliang po aku urogen jak kajemah ya kesiang iya ratu budi sing Allah berarakan ya bu wiwi bujak paling kenang itu hari-hari ki jaga po hari-hari nih umben ah adi umben iya ratu umben ku dia bumain yang dari Batalongan ada nyoba mekeda anu mekelat tu bobong diang dua bang sing dadi liublah nih anggon pesan apa weh iri sadio ipidan kain di pedang daso talia kilo tabio ya nak kilo man ini tabio boleh dikudep ayo jangan belum memene tadi belum yen tabio kilo selain lemeng ken lah anggon sambal anggon baso anggon jukut yen tabio nene agule hidupan sing telah benanggo kengkene merebut tak jat lujak papat nak merebut dan tabio bule kalau dah nak menyan memadu Wiwi, udah ngawak-ngawak cara dunia nah hari-hari nagi yang kon pesan dan didina kalian rari lekat ajak kuda lekat ben bapak ngajak adi beli ini ke bawah catur sana nyamuk bapak ongkot jaya lekat dong hari-hari besi adi hari-hari dado yeh nyom getlu gede bapak lamas tuh nih aja lekat yen sing kena nupo karo ngeru bedo mengenap-kenap bedo sakit nacerik ngawak-ngawak nah beli jatine nak maluan tiang nawa nak ceritnya mani Ulun bu petakon pakai tuh bangun bu bisa batak mampu layang nih weh siap lebihan kan bisa ngeliat marucuk dari pengeling tadi kita kasarnya nyanang pasang lah anak kolon bo kemudian bungain kuping nasak wih ngajak nak ceri halus-halusin nyanan dengkik ulas kakap yo nyanan pedang nih gendengan kita bener susuin gendengan tau pesak ngal-ngal siap gendengan aja nih siap siap saya diopok-opok airnya diopok-opok weh gendeng apa tau suba hujan nut liu ben ubah sing mangka pasti kuat itu jadi gendeng secangkriman biasanya ngendengan nak ceri pupuh pujung ibian namun bayu luas maju dikejot apa diwang cekak ini nawang monto nah bibi awan nu iu lamun payut luas manjo yo mara tunen mepupuh pujung sajaan bungut nyi cara bungut botol namara nak bawa payut nganti kampung ya jenang saya udah ngeleng anu awak sing ngelah nama ini suleng
kita muni. Kengken rasang. Ada nen marau. Megel saja mau berjalan kok. Bener yo engkang berjalan. Udah tulese di dalam mana? Apa sangkel ibu? Apa sangkel ibu? Panah. Nya mana? Tanro beni ayu. Nya lah kadang. Ada untuk iya ngelak panajang lah kadang. Iya. Apa yo ngelak kadang yo ngelah nyanan somahnya sih barang ngelah. Nak muani barang ngelah panah yo ngelak kadang sing no. Boyo. Wih. Iya namun dorare melekat. Jenis apa gede? Sawetara ada petang kilo lebih. Petang kilo. Gede artinya rare. Gede. Barang baru. Nyemun dano. Cing entasin barang kita gedean. Amun tu tas nyulsul pesu ngelumbe. Amat sakit nih tau. Nah ibu. Nah. Bro bingung kan? Bingung ya? Amune ngelumbe. Barang baru. Amat sakit nih. Uli jelekan aja nih. Aduh, dari gitu lengah ibu. Man karena ibu uli dijauh. Uli songjet nih. Nilekat uli itu ditebak udang bilang semangat. Wewe uli malu lekat. Uli malu. Di kengkene nganang bisa rare bisa ngadak bas gedenan. Pemesone bisa metodesin dah. Nang aku terus bisa menjahit dah. Aduh, bisa mau mecodesan pemesone. Aduh, memang kalau ada nang jangan lah panah. Apin lagi nyen barang jangan mecodesan. Ne subona suwejo widi tabib balian dukun ngasan duak maresut nak ngelakana bunyi dang bangun di maluan ya memene dadi ngelakana yen sing kudu gangguan bulan pitung dino panah sing dadi mesare nyempang yen nyempang mesare kecak-kecakan yen nyome menek bisa bangko men aduh jangan dong sebut tadi apa dadarane tawang apa nasi putih uyah putih komak putih ben mani pamor putih tadi ngamah lawar ketemu gimana mani mising panah dua kan bang yo di dia kaden panak pegelan mai abang nenek bokor anak sakit leng meme di bang nak bagus nak bagus Wi bagus gambiang mimi. Aduh. Nah, iki kok bane meme matane nelek. Bebe pipen kembung. kedek semesal sarang titian. Aduh meme bungutnya tebal. Wih. Cap bos seko besi. Sakon ini. Jelek makajang do jelek. Meninggalan jelek gede-gede. Liunan bati kan bojole. Adi kan. Nang ado mas nyelepit nang keteng pu ino. Ketanjung idongan. Pasapun iki nene ji. Ayo. Terus kan goban tiang juang ini biang ini. Tiang goban jenenge juang. Goban ayu juat, ayu seseng mau gobo jelemo. Langka. Artine senyak nurasin goban mene yu udah sempat banget tau. Pasapun iki nene ji. Ayo merasa sangkal kanthi ngelekadang rare. Mula sing keneh ayu pada taros pada demen awak kepaksa yen sing bapa belih ne mandan raksasa wiwaha udiang rekene ne atmo paling jenenge nemadi nak aben kita anake uli dhewe ayu tekane ado sing rare nage kadut rare nage belengang rare nage lekadang nak mula pakayun tidah nyen nyidang nambakin kene iceno kene sukeman apin jelek gobane aja anggon ngesihin bikas yo panglung yen gobo kengkena ngesihin nyilurin jelek gobanen melah dikatne ado kendelang cuma sat nyupat iraramo Bangnya nae angon aja sinongan kenae sesengaan payu brungkung apa isine Cio sandring berat. nah pangdo subo payu brungkung dan misi tain sampi sampi dan pelek sedok asa sedok
Jadi kini padena. Kenah bapo apa nih ada dini kalau nyuang bapo bang bapo akuin bapo cucu pantah ayo. Nasin tawang engalan bapo mati pangdong lantas ya belok supaya nawang kangen kau ja aturan kepuri pang memarakan. Kepuri gunangan awat. Aku alih kemu sing jala ala asamin. Mari saya. Ku amarta pura bapo sayang ditu kalau ido sing wikan bapo lan pengabih di kondang matu. Aja kamu sore iki pasang dah lalu. Kene pada mau nanti di nak baca, salbo nak bajang, pasu bajak wawe bagumi, seng bakanan karuan tawa nak baca, tu bajang suklo, bajang layu, nengaranang sepot tadi ken, sebilang iraga pasu dah timpal seng ada nyakpal, kengkeng taruh gitu, mau kejang mau pelungan, gunggek, kordewa jatene nak anak apa nenah gitu amu. Sing gila moyen no timpal no. Ajen cokor dewa jatene nak usak sen solahnya gitu ban. Aduh, ada ajen yang orang usak. Medal ke jabo, nyuluksuk pemulihan umay banyak. Asal ada nang lapan abajang plikas kita. Asal ada nang jana gredeg kita. Liu na beleng-beleng sing ada ngakuin nyen ngelap gaya itu gitu ban. Cina benanang aduh gitu ban. Aduh. Yang sing pedingang ba sore nasan budi pedingang jelek ati. Jatene ya aji mulai sing dadi urin. Ji ade nang sen rabi lere beketang selesai masih sing ten bumbu nyi. Jani ta sing ada di pura dijalenken ngalen-ngalen cewek. Oh ya nya anak kedua ngejong ngulin ini ya gigis sing iraga nawang. Timpal akrab kesetang ken ya aji lekat tiban dije kaden jang muon. Klimpang orang nyelang panjat tahu kedlon sing teko buat dasang bawa beleng dadu teko yen mule nang enam dino sing enam na beleng kene len bukan ini asal ada mau boncah jaran nyaji bakal tekun itu ya laku tuh yi kene ya kebo ken bajang-baja aja no. Nek ratu, ragot di mana ngelang noleh sing mau kita. Meratu, bokne kengken dia cara sebon prek. Aduh. Ales dia percis cara ales belum cakocan di tipi-tipi. Meratu cangkem ne. Ratu, padahal sing mau kenyam dong. Terus mau kenyam. Kengken dia cara jet sampai kena hujan. Jebang. Nebo nak dua playboy ya dah. Yang saya nak dua playboy masa bang yang panak ni jelah. Bang yang panak ni berbanding nyoleh salah bang yang lain ni keredak buka kaki kan. Neno aja anak beling mau perang. Wah, nih, yen sing man ngeraos sang reramo sakit pasange. Jeli reramo nih ngelang masih cening, nang apa menjati nih cening keuangan, mas, pipis,
Nang orang kapan ngaji mirip aja bakal nemang itu. Mungweng sayang aja mau putra reng titiang. Ini pengangin tapi malih ajang-ajangan antos ngewanah ini titiang ji. Kemohon boyo sangkan yang pengangin boyo sangkan yang ajang-ajangan. Neng metuang becek mana titiang. Ji. Apa? Banyak-banyak sami mau pelunguan mereka kepuring. Akeh nak beling reng jabo tan ada ngakuin. Haji dan mau kardi belengan reng jabo ji. Nah yang kayu nanti. Tuh yo dak kolong nek ketok-ketok Nek sangat ngemetuang sekal reng mana titiang ini. Dita kalaipun masadu reng titiang semalih nyengong titiang pianang bebinyak ji. Dia ora panang bebinyak. Milu tiang le pagayan aja di jabolan ini. Nang kayon-kayon na ragan aja ji. Hei. Nyen bani nyenguhan cening panak bebinyak. Sejabo mirip jelemu iriati kape cening kape ni ngaji. Makena kengken mutah bising. Orang kape ngaji nyen. Yentan gugur di tiang. Eleng di tiang kawentan mikirin kuri. Sekate tiang ingat aji kemon sanering di tiang. Ibu sana ngerti ukuran di tiang dan nanin panggung di tiang. Kelah tiang meme kepitan ji. Neng. Ya. Ping kudo subuh haji ngoren cening. De cening nakonang meme. Sat cening lah meme subuh mati. Kanti sesat cening lah kana konang meme cening rumah sak cening ngematakan haji penghengalan cede. Tan kaya naji mau sang sira memen tiang sapunika. Beh. Yen kene undok kek kenah sebuah tiang. Oh jenang misi cara pengkrimik banyak rikireng padang waktu nih. Sajo jenang tiang pianak bebinyan. Nah yang kayon-kayonnya rakan aja nih. Doga saja mekardi ngardenin ukodanya aja mekardi. Dibuat-buat deh, di marga-marga. Sangkal kene pemetuannya mepol-polan. Ngeh. Sepalan haji subutan selatan sudah masang sira memen tiang. Aku mensangat tongol sentiang dini. Ngelah haji kesugian, saling ke ngerasa noleh dari yang bana. Jangan poten kesugian lagi penglah, jangan mengkeri. Hat, koluan. Kaki yo. Nang melang orang kapin ngaji yang itil malah bakal piye. Oh kaduk kadet. Udiang. Manus. Ye. Mau sang sira biang tiang aja. Pangkala tawang tiang ini. Sing ada dadu tetu pianak haji tua hidewu senungang mirip nejani panumaya nagi bakal ngebahanyin sujatin memen ceningi. Aduh. Kari hidup memen tiang. Aduh. Terus tan rikir yang puri aja. Kene nih. Memen ceningi ngalih gai. Dija. Liwat pase. Jo. Jo. Dija nih kaji. Apa ada gumine Jakarta. Gaya napi mah memen tiang itu. Enak tadi. Bintang film sinetron. Bi, ada yang menawari dan di bintang film. Oh, cekek memen ceningi. Siro ji pangkala tawang diangken pen manis semong yang kan beli tiket kalih yang memen Bener tiang. sing ten balik TV. Dan Tuh yatun napa memen ceningi. ya dan. Woi, yang saya ngeramang keco, yang penting kan tiang lah meme ya dan. Belani yang dapat yang cograha yang banyak-banyak kordewes yang lah meme panang bebinyak. Yang lah meme ya dan. Nge. Memen ya ampun tawang tiang kan. Mungkin aja kan ampun lingsir niki. Ya ampun bajang, reren sama lu ngitung-ngitung cewek naik. Ngaya dingakin ya tun mati ngadag ya tun. Mungkin tiang bang itu yang cowok. Umpama dia kalau berangkat ke Jakarta dong memen tiang. Sira uning ngena gogodan liu ji. Ada nak tepung tiang, ada bayun tiang kene yo. Dia tiang pangsi ngomong apa ya banyak ke tiang keke cara dedek.
kalau jeneng pang bisa ngapo semite ngapo sebengane madan sebeng nyunyur manis. Sebangnya nyunyur manis, begitu? Di mekenyam benone masih pang nyunyur manis. Kenyamnya pang manis. Lihatnya pang ngelubru. Pang manis. Be, pandosnya nasne bawa gula kayak Yang kemulak. Sinya kok kadeh manis. Nggih. Di menjalane. Di menjalane. Bangsa tekimpus. Jete. Nyenyak. Banyak cara Pragawati, coba ngejinge. Aji dari nak runo, tiang dari nak bajang. Umpamu Aji tepung tiang di pinggir jalan gitu. Nggak kenyam, nyeledeh. Mau jalannya pakai pun. Jete nggak. Siap saling enak lenang. Mangan kadet jenenge. Oh, ya nak len kena bisa pungkat ya. bisa mak lepat. Apa nih? Kenen. Makanya lepat yang berpapasan, apa menolongnya? Neng, lak tekan yo nak keturuno totone kena kang kene. Katane Bandrang mata nih one. begitu. Neng Cina masih lek tekang. Begitu. Disebut lek tekang neng kecengit ini yo. Seng kena haji kenyam aja gitu. Oh, kan orang nabi malah. Jen banyak mekenyam ya mati barang. Woi beli nganten yuk. Bisa makan ngulungan batu bu deh. Kemarin tepung semua apa nganten yuk kadang. Dan misi nabi. Dulu red beli nganten yuk jit. Oh makan jit. Beli nganten yuk jit. Beli nganten yuk jit. Yang kalmandos manuji. Kali. Siang penganggur. Mudah-mudahan Lah. lanjut nih. Terus terang terus telur terus ayam kecil ayam pitik yang siap jenis yang pitik kone nyamuk bentar kijo ya kone lakuna sing enak pake terang galang neon rame woi wow medal kerasakti mangkengken keratumbe pasako kan bantu arkengken pangati cang sing bani tangkil kepurine kengken carane jani pangsing cang duken ring itu anaknya aku bodoh las jeni ngalen dene nih oh ne takut si kedukain bener pakai cek duken gen cang bawah pepasan beles si patut dukain itu ang pernah hangi bawa tingkahnya nanu kain jaya dising taen duken patuh kencang karo cai jekjang pernah ya cang metingkah jadi nenek kengken carane nenek oh kena sih pangsing dukain-dukain yang ditangkil ngepuriang pang perah gitu aluh yang tangkil ngepuriang iwasang mato nih ijo itu duagung melinggi yen itu duagung melinggi di gedong bedajo awake bedlot laku dohang ibu nengoyo kena cek walau dohang ibu nengil kengkenangan nukain yen itu duagung apa dana disengol awake ketukul aku
Pucak artinya johong kan bohong yang? Oh, cek walet johang ibu nengil, kengken angkal nukain. Yen ado tamiu, Yan ada tamiu. cai bener nyapo. Awak sing nawang apa? Awak tadi parakan belum? Ye, terus angkal tamiu sapa? Hah? Dan bocil nyapo tamiu, jodoh wagung duari kal nukain cai dia pang tamiu. Nyalek kayo nidone diarep Nah. tamiu nih. Oh, begitu. Agat nih pang tawangki dari tukang sapo tamiu. Melah nih. Maro rauh tamiu nih, ay ngeh raresang melingeh sikit tau. Oh. Bulantasan gitu apa katuran? Sing katuran lanyaran. Yang tamiu nih ngelanyar, cai milu ngerokok. Sing meli rago rokok, man rokok. Oh, sajan lung dulu. Bulantasan gitu katuran wedang. Tamiu nih wedang, cai milu ngopi. Sing meli kopi, man kopi. Benar. Sajan. Oh, gitu. Cek walau tuh utang munyen cah. Begitu keldong ceng banteng oyong nah. Bulantasan gitu, Hah? yang tamiu nih apa dano katuran ajangan. Hah? Cai milu makan. Sing meli sajan sing musuang pipis man makan. Oh, Kang Wang makan jalan. Oke, itu nah kalau keldong ceng banteng Yen oyong. sing man makan jalan, Kang Wang makan rumah. Bian sing makan rumah, Kang Wang makan aspal. Melah denger kalian teh. Ada jelemok. Bawa ke pasan beli. Jelemok kerangan ngelengit. Tuh kengkenang taruh dukain orang itu duagung. Sajan tuh utang ini. Ngelen-len ulat yo sing tangkel ngepuriang. Itu duagung subayat medal. Pangsing bener apa dano kedukain. Kang Wang kalan pedidian. Kang Wang tangkel itu duagung. Oh inggih aratu duagung. Patut mau cokori dewa duagung. Banyak terwe sami sampun terbis. Nah kuatan ngantos dari sampun medal cokori dewa duagung. Iwan mau berbuah wasang nado. Aing mamit terus bicara. Yang Kemudian berdiri ditangkil. ye Bentir ya. para kani bentir. Dong enten cokori dewa mirang. Anak tabrakan. I bender mentabrakan. Dong ten mirang. Sing. Anak tabrakan. I bender mentabrakan. Deriko bedangin. Dijeng. Terminal Batu Bulan. Itu yang mentabrakan. Iya. Terminal Batu Bulan bedangin. Itu yang mentabrakan. Iya, bedangin terminal Batu Bulan. Boy, itu mentabrakan. Iya. Ada sangat Tabrak oke montore ketas gotes di jalan. kadil lagi di tengah goh teh yo. Nih tabrak oke montore ketas gotes di jalan. Ada sangat metahanan yo. Banget. Ada bapak. Batas si pone long nih kak. Kadilung batas teh. Inge batas nih long nih kak. Motor usah. Usah dibingkin. Subuh aja apa ke bingkil lah. Nih ampun usah dibingkin. Tar. Ikia Tidak salah tampina. antuk napil. Sing ada tetujuan gelalakar nampe sang baktin cene. Saya menyamang ngajak dadu. Angganing kadis sepite. Ien juang ani sebeliwat suwe cek kawine. Nyanan nyebit be ulam bareng-bareng. Cara jani lantas. Binyul ide sang yang widi. Mentabrakan yang mana? Apa ale kepurina kamu malumu? Luas aliang yo anu apa balian apun penyampi. Udiang rarah balian apun mangkin. Periksaan ke rumah sakit nak ya? Mangkin anak gelam dari kau. Anak gelam di rumah sakit Badong Sanglah nih kok. Op nama ya? Nih anak gelam di rumah sakit Badong Sanglah nih kok. Op nama ya? Kini ya apa tenang? Kamu yang kamu malu cari loket penguasa nyaman itu mah di rumah sakit mah? Dijang ke rumah sakit. Oh. Kemudian kijang segar-segar ke rumah sakit. Iya nongos nyaman itu. Iya, ring rumah sakit ampun wenten perawat, wenten mantri, wenten dokter, wenten medan. Apa? Medan, Apa? medan. Kok sih?
Sing jem bidan. Harus Lah nawang mekejang itu ada cara dokter, mantri, perawat, bidan, suadarman ya nih, geginane dan tugasnya mulut wah itu di rumah sakit ya megawe tuh kena ban sakit basangnya melanda. ampun wenten CW EWC Subuh aja kena ban. Sing ada nongos di tu sakit basangnya masih ya ancok-ancok batas nilung pada ke WC pedidi. Dekat lantas dokter ya. Nyan periksa nyamone itu di subane suwud yo memeriksa bang resep ongkonem li obat itu kepenangan ubane beli di rumah sakit sebetlah di apotek tuh di rumah sakit ada apotek masih telah nyanan joh dongos di rumah sakit batis nelung itu batisnya grade ki ibane acok-acok beli obat yang sing cai miliang didiang yang obat tungjang segar-segar milu sakit tidur orang didiang dina. Wih, namanya ini nah binakang walas baktin ini nyat pada oleh pidan dini rikale buka jani lantas nemu kebiah paran pang mecina gelah ledang walas baktin ya nyerake jadi yang paunukan bibis angon serana meliubat gelah aja wah cokori dewo pacang ngopaico uniku patut pisan wah ning cokori dewo ngenang parang rerame lemuani yang ngerupake paukurannya masih sing ngadenu jadi kene nah di subane sud periksa ya ke dokter ya nyanan bang resep beli obat do obatun biang ya kadang di mekerang medar ingatang biangin nasi iya nana gelam sing luwung biasa ngetan nipun dados lunas nasi becikan bubuang niko apa? Bubuang apa? kalian yang bubuh kan bubuh belian yen man bubuh itu nemisi bisiap pangcanang ben liut lah ban medar nyana nengal segar bayune megede di rumah sakit barang benyat pada dini inge nah begitu suruh beli bubuh liang yubat kamu ke apotek serang resepnya aji kuda aja nih bayar bang pes 500 nah obat napi jadi 500 sewa ngojek kirang nih kok ini ngorin beli obat 500 nih apa cai bekala kenopan nyana oh ya yang bedak masang inge itu nih biang bubuh inge iki tumasangipun bubuh iki yang dados dan lunas niki anan kumat mah kijang yang cai stondene luas nyak pewaragan malu lunas paicel inge nih dadi masih beli yang bener bubuh nah inge itu nih biang obat nah demek lu sekuang-kuangnya demenep di rumah sakit inge yang kirang malih kijang lunas sering inge sokor dewo inge mang nu gelisan kijang mau pamit enggak dan silepas suka duh kita mulut wah mesanding pas maribi cangkel kepurnya jani aduh mada aja suweja kawin nih melarapan paitan ide sida ya yang ngalengal lo kok terkejut ada apa sih Semara nyaman matur. Tukune opname di rumah sakit. Bisa mati jelmane Atman iki kemae. Atmane sing trima kencang suratmu. Bagong tan karipun. Iye, pidan mulih. Bos segaro. Kemudian ke segaro, melis. Ah, kepala senut. Ya kontrek lah. Badok. Di komen aja.
Ketome. Siapa takut? Ya, ada. Boleh ada. Tahu enten nabi ada simpan berdaken kenten. Tidak. Bapak. Hah? Titiang tandatos kamal tuh asal siang siang titiang kontak aja titiang mare nyaman sini matur tukune cai bareng tendat oh ya dia giat oh iya bicara lagi mungkin bapak nih udah titiang babak titiang segar tuh titiang sehat wala sengat tuh yang kada nuli bidang gelas pemelit yen cai mara-mara bisu negakin motor adeng-adeng udah ngebut apalah karalih tuh ngangenang di terminal Batu Bulan bertabrakan lung batu saya Siro maktor sapun dikering cokor dew nang ajem-ajem misi ngelak-ngelak hati sing tawanga blok yen ngaku dua yen biasa negakin motor di cuma di desa yang melalui ke foto ngimpas motor gede ngejar mentabrakan wagong cingake buntut titiang kincir kan biasa halus wih titiang siku udah mentabrakan dan wentan sampai siram motor sampai iya motor sing ngai-ngai dokin temunan ini ngai kengken nangjumin motor marah napi malih aturang titiang atur kini marah Cokori Dewa nyantan mirang anak tabrakan dari kau bedangin terminal Batu Bulan ditu yang tabrakan terminal Batu Bulan bedangin ditu yang tabrakan bedangin terminal Batu Bulan ulah balik gelah nawang terminal Batu Bulan mula bedangin tongosne sampun dauneng tabrak kan montore kertas godeng di jalan ayo wasin iya ada jelema prade metabrakan kanti leketos kanti di tengah kota tuaran babak belur ke batak ngawasin ada suwer mirip dia napene suwer apaan aja ampun ditabrakan montore kertas kota di jalan tuenten got tengah narko Duagong nika artene cokori dewa lengah. Awak parakan di sana bener ibu matur nah. Tangawan sorsing deh baso bener dari parakan. Langsung ke ngulah-ngulah memunyi bener. Apa halus lengah ya? Halus lengah lolo. Weh, yang pas kalau cai iya bani matur kuning ayang cai metabrak lah sing luwung kayu nih dipuri sing jujur lah tabrakan ya ada sangat kengken unuk gitu lah kandil ketik kuning ngakote pas kalau ketik ada sangat mawanan ada medhanan bapak banget Duagong gitu ya kengken parakan gelah batas si pun lung gitu ya yang orang akibatnya calung tak nyen matur gitu yang cai marah tuh yang belum batasi pun dong bersidangi pun tangkel meriki marah ingin aturan mawinan becek ang mirang ngatur titiang nawagang Duagong batasi pun lung nika artinya cokori dewa sonto loyo in matur gitu halusnya apa? halus sonto loyo goblok sajak iya kanangsan bin sadar bus mentabrakan kandil long batasnya si ben lanjut dadar motor ada usaha wih banget Duagong bus kalau mentabrak motor usaha banget menggegan motornya nama ring bingkil gitu ya ini becek aduh motornya nama di bingkil anaknya gelom servisnya di rumah sakit badeng badeng nih aduh gelasing medakon menyamune ada babak
pas keselong gitu ya. Motor rusak, motornya itu servis sering bingkil. Nah, nyaman sini aja gitu lah. Punuk nama di rumah sakit gitu. Jelema apa nih mau padang? Dan kijang boleh matur kencan. Jelema boleh tengah. Memotore kencen. Kan sapuniko cokori dewa. Mangken motor rusak di bingkil. Kencan motor rusak jangan bawa ke bingkil. Kemudian bani, kemudian ayang tuh nyamannya nama di rumah sakit. Mangken anak gelom di rumah sakit Badung sanglah niko. Saya matur tuh nyamannya nama di rumah sakit. Nge rumah sakit sanglah Badung niko. Bibir bandingan. Nyamannya saya matur bani ngatur iyo nama di rumah sakit. Kiki ngatur marah. Boleh kijang uningan kencan. Bagong para kali benterop nama di rumah sakit. Marah kiki ngatur. Mangken anak gelom di rumah sakit. Karena kulijo kadang jantan geman rosang. Bagong. Menawi puni kesangkan yang bakten manak ipun megegonjakan aratu. Yang kepilih kangkat sampunan coba dia mengapa itu menawi pun megeguyon ring cokor di luar. Kelas semua bisa. Di kapal-kapal megeguyon suksema gelah. Rumah saat ada pindah ke penyelimur kayung gelah. Yang Cainawan. Ia nalih sedini-dini rasa sing sida pengelah mapi kayun serta dukita ia naliang perjalanan yang malu ane subeliwat cai pada jak dadu ngiring gelah ditunggung suraja aja di peseraman taki ning sewa ke Gunung Widya saluwering ne mula kapai je sida cari bengelah ngungsu kengken mula rata titining sang anyakrowardi kengken silek ramaning sang amadak nata sajeroning panca stiti darmeng Prabu paunukan asta brata asta dasa prameteng Prabu danu dares aji peperangane makajang rumah sasida paripurna bergelang lungsur wala di subane ada wara nugraha mawali uli peseraman ngungsi panegara wilecita nekat di puri landas kedong jagat lah kinucap wala kayang jani panegaran gelah nulandas kawawa kawangku dening peratu limawet uli panegara gondang watu nini sing sida bengelah mapi kayu sebilang ngetiban setake ngatur apa nemadan kemang tahun kemu wiak tiaran buaku sampun lintang reng kalih dasewarse jagat biadin panyak cukur dewa kewawa antuk aku ngesaking gondang waktu kunapian kopi kayun sana mangkir yatian cokori dewa nabi wastana sampun putus sengaja sampun nabi wastana wicaksana aku kuanten durung lah dosi tiang nabi wastana tumager ring-ringgih cokori dewa kantun wi muda tiga anak kelintir sampun kawis taruh ke Jano Nurago kiacanan itu kalor sampun ke kaonangan yen prade glasing mau saha sing rumah sat gelah ngarti ida nalingsir dumadak jauh umur ngacin dia pang mekardi pang presiden oleh genatan rahayu dong gitu ya yes? Saya nih kang papunahan prahayu jana undang ketujuan gelapang presiden ngilang keken kesengsarannya para jana padam kejang kayang jani sing sida ben sejabaning kene yai paman agung pengabeh puri nih dibisanya nguning yang ngatur iyan kuma dipisreng arsan pelunggo cokor dewa pacang leseng angel saking rike iyan kuma dikangkat di jang unsur keto ya matur pilih becik kedun kejaba puri itu aku ngalalana ngumbar desa ngungsi panegara siosan untang mana di yang matur pelunggo cokor dewa mangna presiden ngamulih napisan yang mewasta seraya kadi nah puniko patut pisan Bagong lungain para ratu ni sami sampun api antuk mangleng dados sasiki yang sampun api wastana masesian api wastana para ratu ni sami piro sakten wong sinungan nah yen subanyak mabestikan tu mawastu kokoh kengken tulia petapannya sampan hek nah jadi kene perjalanan lah karjo cai pekele rumah kang selamat perjalanan bantane kirianmu jalan bulam-bulam beremu giring nasi jarian rek kunangan kurus giring arah giring terus
Sud mesiran. Orene melali ken yaji ning ganti pengangon dewa pang nyina yang okan sang ratu gitu bet. Pancan sud nyaluk makan gitu mesin deponnya na sud manus jak antre ke kesalukna. Aduh pangada nak dukun. Marosang orang itu bejak bles gitu tuh. Nak kelangan apa ya nih? Orang nama kejit kini aja saap. Le, anten yuk, jit. Pasti ngenen nih, pasti ngenen. Jeruana istri, sapa sira pacang ngajak nganten? Jut. Halo, lacur dong nak lu pengengkenang ini. Dokumen kecunduk pengajakin nganten, jot. Long nasibnya tuh, dijajah laku kena kajetan. Tuh bau pang, oyong doren timpa, lah mulai biasa, kayak itu kengken. Pakadana sempati juari dan likat dari lintang. Namu ani dijak keto. Betawa, jawat runa, jawat berdua kata. Nyapen kerame-rame lah, puana bajang pura jani besuk alam. Pakadana sempati juari dan kenalan yuk ke. Sakeng napi ke. Ada tiang kemu ke. Galak cicingnya ke. Maro-maro lah, bogen saya lah bang. Mare lah, subagan biasa celok. Apa toh? Maro biasa no ala. Maro biasa no kita. Makalo, bisa saya. Makalo, bisa cinta. Mula keto yen tresnane. Tumpah. Aput. Apa tuh matumpal? Mula keto yen tresnane. Ngajak itu. Lakar pesubungan. Maro biasa no kita. Makalo, bisa saya. Makalo, bisa cinta. Mula keto yen tresnane. Kaplek. Munyin kenang, kengken tuh munyin Mulut kenang. dasar jelema buang. Apa tuh makaplat? Kenangnya ngangsel. Oh, angsal kenange. Oh. Oh, tuh kenang aja rambang ki. Men, Cengkeng nih sing baru uang ki. kengken. Cengkeng nih. Au. Ngajak konceng, ngajak aples. Lakar pesubungan. Begitulah kalau asmara mulai berbunga sayang. Nyanyiannya kampungan amat. Woi,
sangat jengah kena kuning. Kalau beta dapat menyanyi, yang tidur-tidur semua pulas. Ajan-ajan ya bangun. Lagu barat Michael Jackson, rock and roll. Woi. Yo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Bebek putih ayo ngok. Kengkenan gitu. Lagu barat apa misi bebek putih jamul. Artinya roe angon-angon bebek gitu. Kalau mau ngelak ating kan aja. Melua. Dadar. Ngancai dar. Haha. Cintaku terbagi dua, sayangku terbagi dua. Apa hilang? Siapa? Apa hilang, Wo? Siapa nyanyi? Untukmu 50. Untukku? Untukmu 5 rupiah. Senadi mainnya. Untukmu? Untukku sate mang. Ngerti. Dan Cintanya kan 100%. Itu bang seket yang abang mangsiah, yang abang ben setiman gitu. Artinya liyo nang badannya po nenek. lah len bilang lah. Una bilu untukku sadiman gitu. Bijet keman sade disengol meni. So, ya namanya deh penampilannya jak terlena bayu bane. Masih terngiang di telingaku bisi cintamu betapa lembut dan mesranya aku terlena. Nang omah nang etuk. Nyakeno. Tiada terasa air mataku basah pipi. Nang omah nang etuk. Dan terbuai aku terlena. Nyakeno. Jejani adi melali Siang kau minum dijaga beli Lanjani ke kuda akan coba biasa Lanjani ke sanur Aduh, bapaknya mau gaya pak itu nih Lanjani ke Blenyong Pangengalan lungan kau batang galak.
di nawang. Oh, yang sing bani tangkap di pem. Apa tuh? Ning gedong. Baro ora muda-muda ngeleng, kalau mataan saya mesti ye. Mulai mula sentimen mula. Sadap nih orang muda-muda. Mare mani-mani ngajak liu. Ini wedeng keririan mana? Dit. Saya bergerak ke gede. Ini Pak. Ais. Nah, jadi yang kebiasaan begini nak. Macam-macam. Dana gitu. Dana aja sembani ya. Walau di dia nang talam mani jasa kami bajakan asal. Ayo ngalih sengai gitu. Ne adikat namen. Dan kene uno ka sinapa nasi bubuh nasi tepang nih. Nak budoh metimpal gendang. Kit, rasa sing luang kayo ne, jangan belu capek budo nyen. Kita ayang aja dengan kali. Oh, yang anu pulang. Dayane paman nyolek. Jero anak istri yan ngopi kayon ngusut anak lanang bagus sampun nang tangan usut Apa nih?
Jero anak lanang dijo tongos kunci kontake. Bisi kunci. Ada yang ngaku mundur lah. Le. Titik-titiknya sama kunci ya. Pas magenap takonan. Murah dan lagi kunci. Magenap ngakonan kunci. Aduh gaya. Aduh gaya. Nek angwang kita. Ini Kunci apa? nanti melengis kunci berselap di bangkianan. Ini apa budak-budak? Benar. Ilu sama. Napine koteke Sebun kedis. Wah, genot lah melai perete. Nah, Ngasang itu ngejang kadut lah. Yang kan yang man kate atau. ketua abu mutus ketua punya. Ini bertena nggak bawa kau. Wih, yang tu. Dagang mana jak dulu masa kalang nalukut macam lawan. Mewi. Masa dilewatkan begitu saja? Kanti yang mengendeng, kanti yang egal, kanti pesuntut. Masa saya ngerti. Untuk apa? Ayo deh. Main deh. Hijau deh. Main. Pengengalan tak diriku memang. Semut kan basah semut. Udang hijau. Hijau. Sil. Oh, kan Petang ni tu. pedang belum kan. Udang cuma gaya. Weh. Main. Udang. Nganten. Dia malah kayak kamu main sekaro-karoan dengan ada sih lo. Iya kan? Ya. Oh, weh. Kan? Lah pelek. Bele. Lu darang di tengah hari ada. Ada nih bola kalau mau kira kumat. Main deh. Kini nak panglung pan. Oke. Panglung pan ngeraus nyen jadan eh. Oh ya, jangan enggak. Oh gungge. Oh nagong. Ageng. Enggak nyen. Enggak belok. Ah. Enggak belok. Oh benar paling ada cedok. Main deh. Kemudian Nanti macam apa pengeros ngaden? Mungkin nawang kikin perjalanan ngaden. ada teori. Berjalan bareng-bareng, mencelup ke kamar, di subak, di tengah, adek kocret. Di ngaden belum musim keceret. Sudah wah. Main namanya. Gini, Oke. mungkin pengnawang nah. Oke. Iya ada anak menjalan ngaden eka pertama. Mula sandang kedasarin ben saling kapi tresnan. Oh, pada demam. Saling pada kalulutan ase. Begitu? Saling pada aris. Begitu? Saling pada arus pada lila. Begitu? Pamet yang demen jagung ke? Aduh, dia bercinta setengah badan, setengah mati. Bin sada gungge pengnawang nah. Nggih. Iya ada anak ngaden. Stonden ngaden kedasarin ben megegelan malu. Begitu? Megegelan yang juang terjadi metunangan yang rawasan. Metunangan malu. Yen
juang di masa-masa metunangannya. Wis cedhe Ratu. Aduh, kok nenang orang swarga nih. Kamu main bareng-bareng. Kije bareng-bareng sing dari palas. Cara Awai palas asane tiban. Aduh. Jagate gumini asane gelah jak dadu. Ada yang jam kita mati yang pisah. Oh. Mengedo. Ben pidan subo lantas ada padewasan melah. Panemaya. Nganten. Dina Rahayu. Padewasan nganten. Oh, mengedo. Disur nganten nih. Man? Di petengnya ka pertama nih bepis dia orang. Di malam pertama. Oh. Aduh. Mengedo. Petang Kemudian. nesek malu. Oh. Bareng-bareng di gedongan. Mencelak ke kamar. Bareng di kamar. Ngajak dua. Ajak dadu dua. Mengedo. Begitu mekancing kuri. Unapa Korea? Mengedo. Begitu mati lampu. Pedang kamar. Pedang dedak. Mengedo. Mengedo. Mekancing kuri, mati lampu, pedang dedak. Mengedo. Begitu udiang jemak gaye. Saya tahu. Sok. Wah, yang mati lampu pengengalan sing longan sentere kobleta. Mana begitu kan buat anak manu cara kawayan dong dia mana. Sangkale uli jani melajah malu metunangan. Dia keluarkan melajah dong. Jadi belajar mana? Iya men dong. Kemudian membacain kan. Selalu wering pengerencana kemudian sandang pang apa dan pang nawang kong bisa belajar malu. Oh, begitu. Sekan gong. Apa yang mawinan madan sekan gong? Saya ulian duak nih megamel. Angkala dua. Sangkale duak dasar bidan belajar. 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 Kemudian jadi belajar. Ini kene pang biasa kayak tuh lijani belajar. Saya ngerada budok. Jadi gue nyat. Yang dia. Dia. Ngang dia. Tungge, pang biasa kayak tuh. Tunggenya, anu. Dia. Nah orangnya nang segala. Lalu. Ini lalu. Haru. Nasi goreng. Udah di neme. Bija. Sungai. Disuangnya nawa. Kemudian pang ada nawa. Artene buka pakaiannya pangkaruan mulus napitan. Nyanan pangkan buka setengah ke ngale udang kapet le goreng. Apa tuh? Karena nak bajang dia ke goreng. Pangsing tulis sengah anak meli kucit wadah karung aman luang saja halus mulus seger. Nyanan kucit perot, buntut, berung bakat. Yang diharap narame sama kajang nawang pisau mahnya Dewa Ratu halus mulus. Haru. Si haru. Men yang situ ben bidan men. Haru. Kau yang singa. Singa. Haru. Ini bongan. Haru. Weh, terus ngaruh ben bidannya kan. Apa ben bidang nyakan asal bong aru sih setengah mateng toh. Misi kedo. Si pang beli nawang. Lenang kedo nana. Ya mulut tuh. Haru. Belajar ngaden belum. Belum lalung malu. Haru. Oh neng, si nyambung ada. Haru. Dapat diberikannya. Pangwang betina. Aden. Dor negana. Lepadan yang ada. Haru. Misi kedo peroro. Wanta kenten. Dan dong kacengna. Nggih, terus enten. Satu gede. Ketun ompah. Nah, Misi kedo peroro. Neng ngalang dir. Mesilak perana. Jalan dong makin orang itu. Baik.
Siap tangan makin suap. Ini pajak ngomong. Wah, ini jelema metek gelur-gelur. Nah, waktu aku ngundang waktu ngolah sing ngemuk sing tekulannya ini. Mapan nyai mai ngapa rekat ngapa letak cuntak badannya meletak kena bumi kona waktu nih dani getih nyai dia pakai anggur pakai ngelebur sanane ngeletak ke ranane aman yang ica yang nih Haji ngoren yang kene. Mau melali kan tipe ngone dewa pang menarik gitu aja ji. Lu bayi lihat dia malukan kaman. Bener pong dia anak bagus ji. Mana kepnya? Apunya. Haji ngoren yang mau kejit keles, alias yang mau kejit yang mau apa? Lu bayi muen yang ngika mau gendeng kati mau prat-pratan kesuntuk. Mau kata merajaan yang anten yang melalung gitu banget. Haru. Mereka orang yang nyakan yang saya yang melalung yo saya yang anten terpaksa kamu ang putih na nasa kebedik gitu kan los orang kadang-kadang pun gak kamu dan losa agak misikin yang siang misikin bisa nyupling di ruangan tekolat yang itu mulai aja oh jadi lu mulai ya iyalah di setrum jemodo pang mabate. Mirip tuh cenawang aku ngundang waktu nih nyen kaden nih. Jani benar rasana pang sing pocol wake ngumpuh leak. Nek keto sama tanggiop nak liur melengah. Kena pang makan kan leak asing ana dia. Iyalah di setrum jodoh pang mabate iki. Jadi pang cawang ya butuh paling ngatur engkau kulit kabeh gini. Ada bang. Iya niki. Kening bakal payatin aja. Tapi bakal raja haji sesongsong. Beh, sesongsong. Terus sakit pasang bisa sastra balik. Nah, jangan seni kene yang penting ya. Bisa kang hidup ini. Jawab mantra karakapa cekerin jantuk udah ngikal bareng landuk ya kotor pedalam gambar anaknya ngalang dah Pangunangan gunung mandi Mayat ini mokarapan Mudia Ipokin aja Dijo manuruk igal malen bro enak pelak memeng oren yaton
Telepon layah malu. Jelek. Lep layah. Nih lep telipi dan nih lep dang oyong. Nah. Layah pianak nengon aji nepah keden payun jeneng ngelenting ikel enak payun dong gede jan nah nih pusaka gonang wadu pangon aji ngeracah layah Jan apa kecap mau kecap si barang bisa tetanus yang kau taman pusaka gonang watu itu pari cote nah terus nah tuh kirim melipatan yuk nah Bibi tangkil diajak pelangan buka jan melerja kena gelah bakal mewirasa lawan uko dan bibi ni durusan kata kewala jalan iring gelah ngale dongo sani singit malu bibi yang sapa ni kepecek jalan iring durusan gini nete paunuk suka dukitan kena gelah ada nyenang dini dijagan amar dapat pemegang nih sekarang ngawinang dia sekarang ngawinang bahagia pai depan gelang senjata tapi berikan ada si jangan rem ida nakeling teriaji kelintang sayang mau putra marah kapin kudang kita masih rumah kayu ida iblian mesemedong marah kapin kudang ya dia akan gelang bedewek lu agon ida semedong kiwala sayang ida nih gelang rasa bahatnya kayun gelah bakal nampu nyumun pasti edan itu parine kan ide yaji ngamal jahat ide kelintang pradi ide setakemi kayun ini banyak pradi ada nih nungkup biak pak asta dasa pramiden pradi ini gelarang itu itu tema hawin ipanya mekejang semuyup ngaturang panggang mantuk lengling ide yaji ini dipuri jagat gelah repti gemah ripah lum cinau duseng kirang sama miwak pangan gitu done rasa ngewawah saja liang pai depan gelang adone diri di jagat amal teman kengken di ini ke punika dan sama banget malih joko di dalam Kidian sampun kemana reng sampun api kewikanan itu ngalik sengamel jagat ledang ide rengi banyak dano ide rengi banyak pun itu temawen nantan rada-rada dipun banyak ngaturang pangubati mantu kere ide ngalik jokori dewa dan langgang pun itu take walo pipi
dia menikah cuma tadi matik sakanin atur yang presiden pun kayak cokor ini bibi pun ikut susu tanggung sing lempas tadi buka atur bibi tuah aja saja kadi bawas para lingser baguantan gelah dini dua pinedone dini di kumine sing dadi bakal paras jelem belah hagat lajur sing dadi bakal peleden puni kawan nama dadi yen parinikan suecani dona keling serian keto masih pangu bakti ni pan rasa bahat ngen kayun gelah bakal nampun yo jadi kewala ada masih ni watuang sepat kena gelah nede paulukan bok masalah apa duga semalam ada bisa mani de baguantan gelah ini di wen pidan yo kone bok masalah ni ke rikala dituglah dati bakal ngalih jatuh kau kita masih de iblis semedon gelah dati bakal mabise kerak ngentos hingga hido yaji di yang berdebu bibi yang kadi asa puni ini sama ni don alis maka ni kan ledang ardito cokor dewa ada sunsun melang dong semua melang bisa mani de baguantan kewala nang bibi masih ngenang-ngenang wakas di pradene saja bok mas lang di presiden kewala di nusinge lantas bibi dong suba kayang kewakah ide iblis yang dati bakal mabise kerak ide yaji sayang ningsih nyenawang manian pradene ide sang yang pramekau ide yaji ngerinin dilah-gelah ni pahina nyen bakal ngentosin linge ide kayaknya bakal penadian Jakarta kados ini ke punika banget sebut-sebutan cokor dewa tapi malah puniki sangkan yang mengenali dasang yang pramukawi tan yang ingin angkin iring rasti di pagi iring dasang yang pramukawi cuma tadi madik sani aku nabi sani api yang cokor dewa berarti kedagingan sama puniki susut bibi sopun api misi dah dibuka dor bibi kewale sangat pengide gelang barangin pesanan gelang rasti di bang pengide sang yang pramukawi dumadak engal bok mas lang presiden keleleke punika kan sana semuanya yang pajang nabdabang yang pajang iring cokor dewa selainnya ke pemerajaan sub semua gelang kewala bibi sekonene gelah bakal ke pemerajaan iring gelah malu pudiang jadi sampai dika becemusan sampai langgar rasa sekat lebih letak kena gelah masih jelek ya tapi ini cina belang Padahal nane tegul meneneng ngelem neme nak len cina lemah gantung nene baru kesabang pingsan yo dilepatane mati lantas anak ini anak ujian dirago lantas anak ada dini sinah dirago kalman urusang nih medak gitu perbani sengadanya nawang paling long jauh ceplai yang sampun mani kuentanane Riki aduh sampun iku cernane wen kan jelu lici tekangen itu ngode dari dumen jani ada nak pani man don di yang sampun api yang nang berdak sampun itu kewalane sing tidak ben gelangan sampun api ngode dari mara ada nak mandi ke pemani bibi sah sebungka kengken sejati niat bibi yang wau niku nama mapi pingsan angkat cokor dewa kayon bekolam dan sampun iku sampun dong cokor dewa dadene kena bibine kae dayo ini angkat gelangan mutawang ini kengken bilang ketarang lo Bapak, maroi aku ngerti nih. Angkalang ono sesengak nak muangi kuning nasak duren, nak loh nasak mangi. Sing ado
aku hubungan nih. Dang lungo bilang sekarang ya bukan. Artinya sih ngajakin aku banyak bareng tidur. Kedak itu pun yang dewa rauh pada berkori. Kalau jojak bareng nih. Kemudian wayan itu megante. Aduh nasibku, ada cewek gratis. Misi ngali angsal apa kal butuh tuh? Iki semayang batas lanong nanot. Bisa iban mepasang-pasang. Mas Maro kadang melaipin anak lo. Dar, bangun. Raman tukang becalo not. Wah, di jelembok kalung kuala singnya bangun neglah milus sih. Niki artine Cokore Dewa sing manapo. Nah, sakit hati gue. Lo mungkar makanya yang dori. Kayak nago dari tukang ojek kan. Bes ada dua kali pasangan bunuh angai banyak perlu buntar. Ulah biasa kali kayak gini. Kan dikebos jadi DPR. Angkat yang ngalang bangun. Yang siang bangun bisa suntik kok jadi mulai biasa kali kayak gini. Neboknya nak pingsan, neboknya nak kesekalan, yang batang yang batang tidur. Ijo ada nak pingsan. Marahnya kok ada nak sengjet lah nih. Injek kengen. Pinjek dia nak pingsan uluk-uluk kan. Pangnya rago melaip. Ada nih rago nage ngejok, ada nih rago beranalan lah. Saja yo, pasti beranal. Yang kita kemudian kuat kali kayak gini. Bibi, Cokor Dewa sapu napi. Keadaan bibi doga ibusan barang ini sirah. Kan nyarangin. Gelang ada masih marangin di. Pasti ini bagus dong ya. Apa nih bagus? Ini tuh di lantang. Oh, ini bagus, Bray. Wong. Wow, di tiang rumah sering si Kiani wangaran. Dan patut di tiang melaksana sapu dike resat-sat di tiang runtuh hang wibawan Joko. Biar wata ledang Joko Dewo mau sentikian. Awalnya beli nak len orang di beli. Tonia naik jernak. Sementara den tanara. Yang mana yang benar? Kebatek antuk mana? Sapu nike. Ya pun pacang. Metaken. Oh, yang metakon ampun ngalan bukat ya kengkene metakon. Gelah orang bibi metakon. Belah sing jual. Oh, ini kan juaranya kan yang sama. Kan? Padahal dia bibnya. Udah takon nabi. Jero anak istri sareng kali. Pengajeng sapa ini kan keuangan parakan titiang banget ulung juga nesnampur. Kemawinan. Ramangan pun ini rumah sengon titiang. Risampune presiden nyantenang mengwing suwa bawa nama kekari. Kemawinan melat mana mang nauning. Sirairing titiang.
tiang udah pasti ke andung dengan yang atur sirap kesengan. Latih wangi. Sapunnya nggak sapun. Mau bibimu. Tiang kan parkir dia. Bang. Sirap kesengan. Di tiang sanitakenan jero. Patut. Mang de jero ni. Mungguin wastan di tiang. Sirap. Wastan di tiang. Sirap kesengan. Dia harga manik wastan di tiang jualan. Dia harga manik. Dia harga manik. Wah! Pedalam di tiang wayan werdakar. Mara ya kini. Der. Ne bagus prai gitu ya. Jadi sing sedang melah. Ne bawa libur not. Tengkenang awak taluh ngadasok. Awak aluh ngat ngesop. Gelasing ngelapa ni nyaman jili no. Libur brendo cak. Oh dia mana? Kumpulannya jadi cengeng. Bangkan enggak kakek. Di kanang dia harga manik, meniti siro malah citi. Awas ke si abang kalau kena. yo pengorang adam, si abang itu banyak naik lakon. Saya nggak gae ya. Dayo nih kita telur penawannya nih. Wajib na cepo kan kamu. Puniki mepesengan dia harga manik. Raga dia sira. Dia nggak kan ragoni. Niki gustian tiangnya mawasta dia harga manik. Ada tiang Sira. dia harga manuk. Niki ragoni manduning tiang penyeruan. Ini penyeruan itu. Ada tiang. Nya nadan. Lu cabut apa? Iya. Terus Ada. oh, ini penyeruan no. Ini tiang penyeruan tidak dua tulis. Dayang. Ini Nya nadan. lu cabut apa? Iya. Kun. Tiang. Dan bisa kayak. Oh, ini penyeruan no. Ini tiang penyeruan. Oh, pindah ke dayang. Nya nadan. Aku nang adang kan nang pangkorplak. Sing tadi awang adan. Bagone bangi saja. Lagut ada tiang jelek pangsanyo jeung orang adan. Pedawang dayane kudiang mana? Sangkeme dini, penyingaannya dini. Saya jadi ngamunyi. Adan lo nyen. Loh, cabut. Lo cap belak. Cabut. Lo dir. Yang lo cap belek no. Lo cap belek tan lo cap kelopok tu. Lo cap belek. Men ini negara apa dan? Negara Riki? Kan ini. Mungweng widangan puniki menawi ledang panagaran api. Mang de jero nium. Puniki sampun wasta jagat amarta pura jana. Aduh. Tong becek kok bisa. Bren sama tonto pur dewa. Tatasan ini. Yang kemajan. Puniki adi. Nakal sekali ini anak-anak. Dia loket dong. Sing bingung menyang maru. Niki Gusten tiang itu abang istri. Adi. Apa ya orang itu? Weh, blak. Bangi saja. Nyenok ada itu. Kawan. Sing kawan. Gini. Idewa dia harga manik itu masih nyai lo cap belek. Mirip ide nak lingsir. Suara ten ngerundun bisama. Bisa mau napi ini kan?
Panegara Martapura katekeng Panegara Wilajeda wit ditelpuranane tunggil. Niku matur pisan. Telah memingsiki telah memisan mai. Cepari dewa. Iya. Winaka tedong jagat Wilajeda Semara putra beli semetoni dewa. Dados beli puniki semeton titiang. Sane mawet saking jagat Wilajeda. Beli sampun. Yukti tadi sapunika Nang beli mengguyu-guyuan. yakin. Ah, pangkondong 17 nih. Sapunika ampun ayang pisan titiang. Iya. Ampun ngatur nomor dedo enten liyane. Kadang kang Barakan beli makan zakat duwen saka dewa dalan santu. Beli lu keren. Yen awang men liwat main. Oh, ini makan dadu. Ini apa pang pedas? Nawang adi. Niki ane bawaan pun mewaste bentar. Puniki ane lantangan mewaste kamandanu. Kamandanu bentar. Ditiangi bentir ratu. Inggih. Titiang banget lungser pengampun nyalan. Duaning saniwang. Iwang yung titiang mat. Yung tene titiang kanunnya ngerengangan. Na memang gelintang pikiring jagat itu. Yung tene kayun di pacang begitu. Menawita Idewa sampun ngawikani. Sampai ini kan panegaran beli Wilajeda. Ngantos mangkin kantun kawawa dening pratu sane mawit saking undang wati. Beli presiden ngelelanang gumpar desa. Wastu sider harus ketunduk sarang ragani dewane. Puniki. Wiwilan atur para pengapih beli makasani. Beli mulat dening sarira. Wenten pesemetonan misan minon makasnami. Iyan kumandi dados dumadak suweca kawine laruruh seraya kanthi. Jatinipun kalau pakuan gegelang makasnami sane gumanti pacang ojokli. Menawi suwecan kawine agar mewastu iriki sane gumanti pinihungtan pangrencanan blene wastu pinih harap ka pertama. Ide beli wenten kuri. Belen titi ngedang becek kepisah. Ni mangkin ida melungguh. Atau wenten kuri. Gile cek lah, direng simpang. Nak wenten api man. Ini titiang banget lungser pengampun kangen. Sampunang beliwang penampen ring setiang titi. Yang orang titiang yang kenelin kesemendong. Sama kebeden mana titiang kadi sapun. Yen kayun beli pacang simpang. Dado. Wes dah macet ya. Ina yang alon-alon. Sampun ang beli kedrong. Yen beli lebih kayun pacang simpang. Dado. Kewanten sampun ang rahinan di sani mangkin. Kang yang benjangan di simpang. Wah, yang simpang meriki mang dengeroh pedewasaan malih. Ngene. Simo rahe ada lende semau cara. Sapun ikian ini. Idewa mangdong wikaning kalar. Ien prade kapiarsa dening ide beli semetona dine. Beli presiden ngelewat deriki tan presiden tangkil simpang kepuri. Dan beli idewa kiwang kirone keduken. Emon idewa sarang-sarang mangkin kepuri. Matur ning ayang ring ide beli semara putra wet. Mana cita pas semetona pisan ide betul. Ampur ayang pisan titi. Kang yang benjangan beli. Gak ini dah. Nyenawang.
Jokori dewa durung menawi durung mimi. Ring sampun api kuwi tenani daya risane mangke. Tapi wong iki risane mangke dadak kepingin. Sedang kepingin. Tetap nyalani tanggal ribet zaman titian. Tapi malah Jokori dewa meragu-ragu. Sampun nah, lagat nawang ya sini. Jadi ini apa reruntutannya yang Prade gelah lakat tangkil ke Puri, dikini jadi pindah ke Putri Pingitan. Iya nale benarnya lo pindah ke Dayang, pindah ke Eman, pindah ke Wang Jeruk penyeruan ya. Sing lo bisa nguling ayang ngatur. Jangan burung, yang burung mandor tempat. Gini lo nah, lo pang nawang. Iya nale yang kelas saya. Dini Martepura, itu di village itu. Iya naga anak ngeliwat. Dejo pesmetonan. Jelema wong tani klan kaya, jelema putun punukan kaya. Dejo marang aja lu. Harup lah liu deh. Yang kepatan lah ke rakyat tangkil simpang kepui. Langsung mau boyo. Ini yang pikir jasa pun itu kemarin coba deh. Bercek sampai dah coba deh. Ibu yang ini masih Kenapa? Jago napi punika banget cang Jokori dewa. Pemargi kantun makue, kacang rauhan ratu ni sama. Sampun kami ruwe nang jaga tu nang sarap kau dah Kengkenang kepo. Pemekancing lawangan. Wawu kemana aduk titiang? Menawi yukti wenten kepingitan dari kering kuriang yang tersapun itu duk kapan? Jokor dewa kanton mesemeton dan katurin simpang aja bos. Jengah malah yang punapi atau pikayu. Jajan kepingin, jajan sapu napi pas kemeton napi wasan ngeraukin beriki yang katuran Jokori dewa simpang. Mirip saja misi bebas. Ini awas tuh kali telah dot nawang jeneng bicara apa? Ada di puri, nanti wasin. Margi tiosan nut pargene mang nom bersilayang raja ngalengan. Tiosan udah margi. Sepanan abad cimangsak mau kebiar kunang-kunang. Ais, mau kejar kunang-kunang. Apa mau kebiar kunang-kunang? Ngengket tuh. Weh, jenang cie. Jenang engken cang. Gerang metrek jenang cie. Wah gerang meterek. Amune bagus iwasin aku tuh. Pajang-pajang kejang oleh cangpan bagus sih engken. Dia naliang jadi bidang film sembara. Lunang sembaranya. Burito. Kau, ingatin ada di bid. Ingat. Jangan ibi mabalik drama. Woi, Ajak kunangan. mana? Ajak romo. Aja rombongan sih. Rombongan. Woi, Tadok kaki nyonya. punya aja sih. Man, Supaya ketemu balik drama. Saya jangan gak malu. dia jadi gak Dori jangan gak. Dori. Bang Saru kayak ajak tunangan. Woi, sudah. Biar mati lampu. Mampu yang maru mati lampu jaga ses. Woi, jangan gimana sih? Sang kalong. Ingat, Labu ngusam si pos marak. gadong nih gimana sih? Tadong na mana di mana. Sing gigi. Men geset. Yang tadong ke good.
Dadong kedubut. Salut. Oh. Kene jeneng Cewang Ale Tuna. Kengken jeneng Cewang ada jang. Yen yang cang komontore cara super kijang. Wis super kijang. Super kijang. Delek karo super kijang. Delek. Nas lantang. Oh, coba. Ulung nas lantang ulung tesan. Ulung. Oh. Supir ngoyo. Nice. Biut itu ulung. Oh. Supir ngoyo tidur. Nengok dan nasnya. Ayo tolong bantu. Kengken. Lah. Super kijang. Wanci super kijang. Apa ada super kijang? Suka perempuan berkaki panjang. Wanci tau? Kengken. Dia nanya itu hatu pucer apa namanya? Batis jaran. Batis sampai. Batis kerbau. Batis terutama. Batis jerapah. Tahu udah mana sih? Aweh. Kene nah. Pangdo liu satu wae. Jangan pangdo kaset panggil papan cabut sukun gitu doang. Enggak nang gitu. Mau nangkil malu. Cari jangan ale sukun gitu aja kamu. Sesenya aja tunang gitu. Senya tangkil senya. Ai, senya tangkil. Yang di dina itu dina senya. Mau senya. Kami kita mau keling mani. Senya ai no tidak kena. Mati cing, liu cing lah tegar, udah cing tanggung lah tegar itu, ganti ruwet, bang buci mati. Saja mati, hijau ada semua di sini. Dan itu nang cicang wang ibu mati ketanam cang, tegar cicang wang, ngelaki tunane bawah tu, untung cang malu. Sebenarnya banyak yang isi nang sini. Nih kasau nih, kasau putih, long meter nih, dimulai sekali beli cang, bekalan nih mati nah. Kau ingat sama bangkau ni ingat di sini. Jangan kau lagi jual apa tu, nuju sudah bersama lawan. Jangan kau lagi itu, bangkang lasu, motor nang 14, tegar nang bin molas, ingatan kau, jangan kau lagi itu. Biar kunang-kunang bangsa ku seger kupingnya lagi sembilang tegar ini kasih putih budawang putihnya orang selom jadi bang dawawasan ya udah takut jadi karena dia mampir karena kepungnya pencak ketelagu lah kalau ngilam langsung iyo sinah bawa melaib sing bani bajang melaib sandur lah kalau pasti Nyen maluin nanam ya olasan. Nyata balik. Bangkai balik ke sini siapa? Ini kuno abang seprit liang seprit pada bekal. Ngalsan bu, selosan banyak yang alih. Seprit ini sini jangkang alih. Kan?
Mampir, aduh apotku. Aduh, ada lagi. Aduh. Weh, Aku sing lagae dari jelema ha? udang silakai liu tu kaya dia. Aku Keken. mampir. Aku mampir. Sakit nat dari jelema bagong weh. Udah sakit nan, aduh. Mampir kija ajak ciglah singah ben. Ni bepurin gelah cai memarakan dini. Ni besing anang singah kija. Ye. Mampir. Ajan nengah dari jelema weh. Dia Bahasa Indonesia tu mampir, bahasa Bali ni singah kawan. bahasa Indonesia mampir. Ada mampir. Oh misi kecok-kecok Iya, tu. aduh, aku. Ada jangan ngai-ngai ganti. Aku. Dong ni play benci pati-pati lasen ke mamai. Niki ampun. Aduh. Amat gede-gede ngonyang boreh ke polonce. Nang iwasin tu, nak polos di kini doang. Bolos. Marau baru. Bolos. Oleh lah jadi nak. Nenek, mana cing dia, mana cing dulun. Kok bolos? Nak cai gemuk gedap kau. Jadi bukti yang diharap gelah, jak jemat, jak gelot dia. Wah, buluk kawan. Baru kau cuma. Apa anak itu? Aduh, buluk. Weh. Aku ngapur buluk ijar aku. Sing je kita mau kenal benar nak malu tawang. San ya. Naiwa sing yang kita germe pengangon itu. Eh, Ampang angin ladas kebar-keber botok air ni tawang cai. gentan. Tahu? Barang atau angin sih kau. Kamu lo kita tu jadi aglut tu nasi kekian je. No boleh nak polos. Sing biang. Hai. Tuh. Aduh, uluk terus. Ampuran dia uluk tu aku. Sahaja ratu sing berjalan. Pingsan dia. Sing berjalan di keteng pulau otak ciwe. Udah sing berjalan lah, teblak cicing ya jalanan. Sing jaket tu dah. Saya cuma balik TV. Apa ada ni ni? Pir. Mampir gitu. Mampir. Lima ni nak mula lesar kini tawang cai. Ni sing dah di lengkong, ni sing dah di tun kini. Lesar kini. Ni sing dah di ondal-ondel lang cai. Tahu aja. Yen ni ondel main ngenen. Yen dot model di kenepot, di kenawan oyong ibu. Kengket kejap-kejap. Mampir. Baru, gentan baru ketemu jazz. Ya gentan. Apa mau kejes? Liman mampir Weh, jazz. nama tu kadung klem amat kan kita bang, kadung Kadungnya. Tahu? Dan Ya. Ben, kena ben. aduh, terus uluk-uluk. Kini nak. Tu kena. Pukul house ni maru ken cai. Limo nak lesar kini. Hijau ontelan kal kenen. Udiang ni ontelan aliang ibu sakit. Dan, Limo lesar, jak jelap pun tengah ni. weh, ben ke tengah. Tu sing di tengah tu, sing alu banyak kok buang.
Ben ulek-ulek pian daya poloji boleh melesar kini ciboyong di tengah. Dot nyengkok cai ni. Oh nyengkok ya kini tot. Si zaman menjujur di tengah. Ya. Ah. Wis. Halo. Sejak seret kita bisa main. Nemu sajan. Wah, jauh ulek-ulek di tengah koyong. Main malu main. Lidah sebuah tas bangkau. Sejak itu main selalu. Ini sudah tidak wancai. Apa makrana yang nyak nguber, nyak ngoyong, tawan cai. Tuh. Kelana nyoba, tuh ada pejenangan di puri. Ini wasin. Ini kena ingat ini body dog ini. Ini berjadi bo buktian situ. Coba tulis yang ngoyong tulis itu maka Cina ya kang ngoyong. Yang keles tu kang ngubar ke mamai seseng-sengnya ngerudak bisa ke puri makejang banyak kalalih. Jadi kemudian ngangan di keni. Batamang. Gelap banyak ngubar. Amul gelang ngajak saya mengeruang. Mumpung gelap pemulut pejenangan. Kal matiang iya. Utang nyah kate di jam. Kalau kini mo. Kau tulisnya itu. Ya. Kau tulisnya. Ben tulisnya ben ngubar. Saja aot boy panguber ya. Kadang cai nawang sesengak ilo nak mati nak ngoyong tamang. Cemak aot pai pangi boy gelah nyanak. Kenal je. Weh, nai wasing kedek bungut dia pesuyeh no. Pati napla pati. Wah, bisa dah sikit lagu lembu. Liang bayon sih dah. Man bergelang nyaman si liang bayon cai. Kewala sen tawang cai kini melaksana kengken punah ni tawang cai. Siapa napi? Ni wasing apa ni? Ada lanying. Oh, kado dan lanying. Yang ni kati ngodor basang cik kek kone. Lelosan cai. Ngawak kolon cai. Itu das bedah basang. Di bidang cing ada kaya ni. Wah. Ini ngalang mampir benar. Tulisan Jepang. Tulisan Jepang ni. Apa? Tulisan Jepang. Ngaji tuak ke kolon cik. Tidak biasa bahasa Jepang. Apa bahasa ini? Suno ceko bawang. Weh. Dalam ni bahasa ni tawang cai. Bahasa Jepang. Kenal mesti. Yang ni saja bahasa Jepang kenal mesti macam. Lesepat tak kereku. Apa tu? Lesepat tak kereku. Weh, wah kena dua. Oh, kita bacaan ni. Ini. Mai yang kita bacaan ni yang artiang, yang ni kengken artinya. Lesepat tak kereku. Nah, ini leset tepat berpikir otak ke. lah dokter sengaja kita tu. Wih, diamon ni. Apa ada tu? 100 rumah tewas. Wes. Kaplok ada rumah tewas. Rumah roboh, terbakar. Terbakar. Nah, tu len tu. Wih, berikan ni jawab pos. Telah terjadi tabrakan maut. Kereta api melawan bis cepat. Nah, liu sangkala ni. 10 orang meninggal. Oh, dah ni. Baru ditemukan 5 orang. Yang 5 orang lagi melarikan diri. Weh. Tak lengah saya sengaja kereta tu. Kenapa? Awak bangke melarikan diri. Niki, Kali 5 niki live sekali di tiang. Weh, marah.
Aduh. Aduh. Kenapa ini barangan Dia nyaman sih ya. Engke Ciko. Yang kan lunas mau pamit, yang lo memen yang apa ya mah memen yang juga. Weh, si nadi ngeros kete, oh kena cikal mau pamit jani, hilar puri, nengok ke rama kete. Ien mula sangkani kete dot cene, bang lah, kayak wala, cai nawa, kaden cai ajak kelah bareng anak paus tidak nak lingsir. Memit tiadi jadi taman ketlon malu, pet prade bengkel dari seng ada apa-apa nyan, melipatan cai mulai, bang lah cai mulai. Ring. Wes. Nelok ke ningura, mani aji suku neng kenuno senengnya kau keburi ne. Di tiang dorong boleh matung itu dorong. Orang nama lu nyana nale ne lantas tija lehal kenaling sir gede. Kau hijau semua kan nih. Iki ayu napi nang orang kalau nelok ini ningura. Sing masalah. Ini mirip sebuah keli. Anak nih. Sing kain mantep kok. Bapo gen ajin terus. Kudu pekayan kelak-kelak melat nepokin. Nah iya tuh kita. Nak mula. Pekak jajah pancing jeneng mau pamit puri pancing salah. Oh benar. Kita pun mungkin pamit lupa pancing jen lagi ngomong. Dia mau pamit. Pamit pang lo memang. Sangkal mai loken pantepok. Oh, dah. Kak ini kian lo apa? Lo kita kaki dengan lo. Matur kene do. Kuning ayang kat tangkil mau. Dao menau. Paman aja bibi aja kejang kebenaran kenal bayung ya. Yang sampun ajarin anak emang dan pun pamit. Nak coba, mapan dia ngergede nak mau pamit, bapak nawang. Di puri dah sedang bicara jani ada unuk tiadi, ni bawa sangla, ni bidan ke kodan bapak. Antuk rambut mah. Nah coba, tiadi mau pingit jani, ni patut ngemit wah, ia parakan kelas saya. Nah pengidek lah jani mumpung papa ajak bibi jaknya nemles teke amat yang kena kelas. Dini, nah dini malu ngoyong nang ketlun papa. Praden pang pragat yasan ya adi malu di taman. Sod kete pang pada galang dan kendah ya panggalang. Paman panggalang pamit mulai ke karang kepatehan. Pura-pura den kenuetan kena titian pajang ulah bocanan dewa. Ledangan malih sarang tiga titian makabet ring puri. Sangge kan diurasan kebet. Dia nunuk sing anang bapak ngelandang nunuk tuh ramah. Mana aja peka aja bibir saren kangin aja mana. Lele, yang kan sama pamit nak. Ya, pamit. Ya. Ya benar semua. Kau ditukar, sing orang aku yang itu. Kene. Pangsing yo pati takon. Ida doagung coba ngepuriak. Tuturin panake pantawang kedadian yo nyen jatin. Nyen mulut titiang. Jatin ini Brahan Pragusti. Pragusti titiang. Weh, yo kene Pragusti jenangnya jelek saja. Niki dadong dia. Dia dadong kak. Tur mendadong memek dia. Kencan dia. Nia. Kak, kakiang.
makin kengken makin. Jadi kene mon kedo pengenikan Ratu Agung pando bekas Allah. Ini kartomo sen malu ayah dipuri. Kebetulan lah, terus yang dicakap. Itu. Sekarang ada. Pasti bawa jauh memenin. Enggih, amanikian wan.